Selamat ulang tahun. Dia ulang tahun Pak Neon. Ulang tahun. Ulang tahun yang ke-70. Mereka tidak makan, kita makannya. Dia都認知啊，你又冇可能條死到70歲了個，我屬咩死到70歲啦，咪你個天隻嘅。Ngày mai stomach bạn muốn asup me sih dah. Sin chiu. Nghe nhìn hiểu trong cái nhân sẽ ở 70 歲啊，多數人嘛個斷命個假死啊。這個做嘅師傅仔，自己本事嚟啊，咁一隻佢冇本事先啦。有能力，你都冇從一熟咩人聰明。
sụp mê đã 70 歲喎，喺香港遇到晒後生仔啊！sụp mê 70 歲喺香港遇到後生仔啊！你到後生仔，邊sụp mê đã như sụp mê thì kiểu sụp mê hình mày. Mấy bạn bắt về tao chạy nè. Một bún xì xít à? Kim một bún xì xít à? Số mấy giờ một bún xì xít à? Mấy còn ngay trả lồng thiên. Cái gì chủ ấy à? Như đâu sao bởi dù bún xì trong như sụp mẹ cái chính chính trong xìn à như đâu sao bởi bún xì bún nha sụp mẹ trổ sang nhẹ nhàng hết ngay chính chính trong xìn này nó sụp mẹ các bạn ăn thiệp không? Vẫn thiệp ngay xịt hả mày không xịt hả? Xịt hả? Xoăn chả gì thế. Udah. Thế là sẽ bút theo chịu sẽ ẻo à. Rồi bút theo những sẽ là. Cái sao mà sẽ chịu, cái sao mấy chịu mới sẽ là. Nói không em thầu cà phê kiểu mấy. Ấy sẽ chịu không chọn nào, không chọn nào. Nhớ sắp bún xì cho nhớ sai sụp mẹ sang gì đó một bún xì paling gì hanya aja mấy xì à một cái sụp mẹ cho sang gì đó à lúc trước ngay bún xì chẳng sụp mẹ cho sang gì đâu à
nhưng một con đen đen này ngay hiểu các ngã sụp mấy chỗ sang nhiệt này nè nếu tự nhiên cái nhà ở cái mày nó cái sụp mẹ nó sụp mẹ lihat thằng ấy ada ship rồi nhân ship bắt nhà nó ạ nó sụp mẹ băng anggap cái thằng mẹ yang itu kau pun sih palagi chứ tanpa lagi trong kia sih cả aja mau pun sih mấy cái sụp mẹ cái lột phối cho gì trả cho gì đúng hình mua mày pun sih trong xong nói chút mấy ngày mới xong gặp bạn đi sẽ vậy một buổi gì đó nói chút mấy sang gặp thì xếp xoay à nói chút mấy xếp xoay à này kìa đeo xong bên lọ để ngã sụp không phải ngã sụp nói chút mấy cái này cái mới là một buổi gì ấy chỗ sang nhiệt ngay buổi gì ấy chỗ sang nhiệt à cái này cái mới à cái亲戚只問講個本事嘅做生意啊，嗌本事嘅做生意啊。Như đó buồn gì cả, nghe cái sự biết rõ thì mà. Như đó xịt như đó có phân phô cái là như xịt cả nhau nhé cái số mấy chỗ sang hiện tổ kiểu lên nào tapi ngay kau ship patnya dah ngay pun sih kak nga số mấy chỗ ship patnya tổ sang hiện tổ này à nhớ sao pun sih à pun sih ngay nhau à ngay kêu ba ngày nhớ sao ba mua pun sih ngay nhau hen ngay mấy chiêu tapi ngay kêu dah ngay pun sih à ngay pun sih tổ chức bên nhiên à
ngay pun si các ngam sụp mấy cho ship bạc nhân sang như đó đầu tiên mũi như đó pun si ngay pun si tôi ngày mẹ to lôi ngày mẹ ăn vô lôi nhân với pun si mấy kẻ chặt bắn gì xí đó ngày bệnh nấu sụp mẹ thường như tôi nhìn cái câu phân phó phải nhớ ở cái phân phó cái sụp mấy cái mày gắt ngay ở lồng trên ngay con thầy gì đó cái sụp chỉ lâu ngắm mê không ngay bây giờ cái hạt gậy nhá mê bây giờ cái chun chuồng đó như chun chuồng những cái ẩm mê nó sẽ sẵn à nó số mấy chỉ xếp sợi cái thân đều ngay lý xếp bật nhà nó sẽ dạy dari nga trong mình lộ xịt à nga sụt xịt đâu kia là ngay chỗ chứ như mày xịt của họ ngay chỗ mò như mày tuyên chúa như mày xịt bù lại tân jam lo vậy nhở ngay chỗ chứ như mày xịt được chú nhụ cây nhụ vậy mà thế chẳng mà phải đẹp sân xin nói xin đó sân nó sân lắm hả nó sụp mấy xin kín nó sụp mấy kín mai kia rồi sao rồi chứ ngày trò dưới lên ngày ba bệnh mong kỳ kia ngày bệnh mong kỳ kia bệnh kỳ đất kia xuyên kỳ trong sự các bom xuyên kỳ lúc mấy trong sự cái nhìn kỳ trong sự cái phân phối nhìn đó thật biết cái phân phối anh kỳ trong thì chỉ có hiểu cao độ cái mày đó thì tôi hề chỉ có con thấy dạy nhìn này không nào số lo chỉ cả mấy trong sự cái nhìn trong hình nào nếu là mê dung thì cái gì trả lại chia nếu mà hanya câu giải phân phối hanya ở độ phân phối bây giờ tiểu chi giống đó đồ số mê chỉ cần xịt gì giống bây giờ đồ tiểu chi giống đó bây giờ đồ nó ở như là lúc chỉ cái mong chỉ cái số mê giống ba mua ly diêu mua nhìn thôi như nào thế mày sẽ kì dữ liệu tổ kia đó chỉ có hiểu câu cái mày rồi dữ liệu tổ kia đó chỉ có hiểu câu cái mày hay cùng mua tổ kia đó chỉ có hiểu câu tổ cái mày như chiều cho các bạn những ngày còn là cái vậy số mấy juga sẽ được bán hình nhà ba nhà mấy sẽ như cái ba cái mấy sẽ kia vậy mà jadi một con nên hiểu nó số mấy xin chẳng ngay nó số mấy đó xin chẳng ngay ngay chỗ mày chửi chết mày chỗ mày sao làm đấy cái dịp này biểu lộ xin mà ngay xịt khủy đầu kia à ngay khủy đầu kia tuyên chu cái chiếc trường ngay tuy nhiên chạy rồi còn ai chẳng tôi nhìn điều tôi chỉ khiêm được ở kiểu ngay cho mẹ nhìn ngay dù cả xịt còn chịu chăm như
Để là cô hình sự xin mấy hộ liao mới nay cổng kia liao cái ngay bọn như hiểu chỗ tại như này xin min chồng xin như này à. Jadilah manusia yang berguna gitu. Ngasuh me ada. Kêu họ ngasuh me. Ngay từ cái cewek aja gitu han mbak siêu hẹn cả ngày. Cho cái bây giờ cái hal lihat. Lihat ngasuh me. Mang cô thông nhiên都hiểu trong cái nhóm hiện nay xí mà. Mang cô đã thông nhiên都hiểu trong cái nhóm này xí mà. Để sẽ kia nhá. Để ngasuh me à nhá nào như con nào. Nhá chính này à, để sẽ kia. Để sẽ ngasuh me. Chứ sao ngay sẽ thầy ngay sẽ lại ngay tiêu rồi ngay hiểu mình lại à thì đó ngay sẽ phù hiểu kỳ ta là để sinh nhật cung đều vậy để đã sinh nhật phô đều vậy nhưng mình đó ngay cả lên Luôn. Nhưng mà nhớ số mấy kia nhiều khó à đi à mày thành nha. Nhớ sẽ sao nó jam. Nhớ số mấy nó nhiều khó à mày thành nha. Thành nha ha. Nhưng mà nhưคนนี้sẽ sao anh ra nó một chả mà cái một nhà một chỗ sẽ đâu. Mày sao này à. nhưng bây giờ mà你sẽ mày mang đi sẽ sao nè. mẹ cái nước rồi liệt không lòng rồi đó. Cái lòng rồi đó anh tôi chặt lòng đó. Từ khó này hả. Chỉ không hết giả phổ nhá. Nhân sẽ sao anh ra một chả mà cái anh giống sẽ là. Ai bảo cái sẽ mày mang đi sẽ sao nè. Chính ra của anh ra này em thấy mày nhìn nè. Mày nhớ cái bệnh môn nhất hả? Mày chơi à mấy cái trường xếp你中你是我中的哈？ mấy cái thầy gì lại rồi cái thầy gì à? Mà sao đâu? Sao? Như vậy mới này dám gì à? Ngay chiều nãy dám nơi bổng phần cả nhóm khế xích ngay chiều ngay chín nhà nhóm khế xích à? Nhưng một chứ bệnh mình sập mình nhẹ mà xích đó. Hay quá. Tôi hay còn ngay chả xích sân nhưng ngay ra ngay hải nhập nhận ra. Tôi ngay chả hải nhập ngay một chu thì ngay xích sân ra chứ bữa. Hay cũng chứ là những cái cho phên như nha luôn như các ngày cho phên dụng hiểu cho nhưng mà nghe nhóm cái thật to đó à. Nó sẽ bị mặn tội nha. Nhưng cái ca này cho phên nhiều cái. Nhiều. Cái pertemanan thật to à, ini to à. Nah pertemanan hay còn dari Mungkin salah pak. Lebih dari cinta bahkan sangat pertemanan à. Ini kan ngày ini kan ngày cho phên ngày căng rồi nè. Ngay chiều chiều xích đấy. Ôi mà khỏi những chuyện này nhỉ. Bệnh nhân chỉ chỉ đạo xin su kê su sợi chim trời không à? Không phải ở chim, nó không là ở nhà bệnh nhân rồi. Một chuyện này này, nó做是有你是抢苹果的呀，那种你是抢苹果吗？你没有。Tapi ngay chị lưu ra ngay chỉ nhận xích không xích hẳn nữa mày. Ngay chị lưu lấy em hơn đó. Nói chuyện đã không xích hẳn. Là phải lọc水啊，vẫn phải水啊，冬至啊。落水thôi. Tôi thấy落水. Nhớ bút theo một trận mà. Nhưng mà sao cầm mà sao liệu? Cái cả dùng cái này liệu à? Mình sẽ dùng à? Thông chưa dùng. Thông chưa dùng à? Còn nếu mà sao có? Có liệu cái dạ phô tụi sân kiểu giống nhén. Cái đó sao mấy ngày dịch thải tụi chịu xếp à? Thật chân à? Cái cây bên cái xin thông của loại hay cái bộ à? Mà cái đó sao ba xin ngủ đi khai bệnh cả leo à thông chưa dùng. Cái này à? À cái này đúng cái xin ngủ ấy nó phải con này như xin vậy con á. Nó xin.
Với kiểu chặt À, nhân sức chiều với chuẩn chặt nhân sức chiều vậy. Còn những ngalo thay mà. 頭先 careful Thân của à. on anh juga Thân của với thân của à. thân của mà Ngồi à. Sao không có. mau jadi ngay kita sa ngay hiểu cái đấy kita sa mai dịch thầy tôi chịu cái sẽ tham ai cái trong co Thế mà được không không là. Thân của mỗi hiểu là thân của hả. mà trong ngay cái trong co ngay mẹ trong lượng xăm điều hạ cá cô liên hợp đến chỉ ngầm tầm hay hạ cá cô用啦，gì chi này á nếu Nó sao biết anh nó có có phải bằng là cái đó rồi. hả Nó nấu biết cái mình nó biết nó bằng cái anh nào hả. anh nấu chỉ hầm ngay thành chịu kỹ rồi Ồ. ngay đúng bằng hiểu thì ngay bằng Nhắm hiểu thì xe như vậy cậu xe bánh như nó. Cái xe bánh như ngay này như đó vậy. ngay bác xây nhìn bằng cái xây nhìn liệu lá đi xây nhìn thấy nhìn lối nhìn hết mọi cái liệu cái chú kia sẵn nó chẳng cái liệu như nào Cái chú kia sân xây tôi nhìn cũng thế chiều bà. Chú cái hả sân aduh nggak mesit. à thế chẳng có mày chẳng có Ngay cả ít chúng bạn vậy như nggak mesit. mày chẳng có Banyak saya ngay cả ít chúng bạn vậy nè. itu bukti itu kan ngay cuma cowok này liệu như nào Kamu mau thầy mua xe kìa bây giờ yang cái nè. mày sẽ cần còn ngay còn những thằng Ngay tới ngay chọn trên cạnh ngay chọn trên xa lộ liền với ngày chứ là. à Để xem ngay dạng gặp mấy cái mồi à. hầm thấy như đu cô lỗ leo cô những cái leo à nào hầm cô lỗ nhất随时cô多了hay còn chỉ có差不多的随时用很目前你差榴莲棍几种几个手艺的搞弄清个样啊 Mày ơi. Cái lộ liền để hồ xí đây à. Để có nhiều ai à. cái bắt đâu xin tôi cái bắt đâu hả Ngay chọn mua bắt cái lộ liền chăn này. mấy xem còn ấy còn quá cả đó hay còn nhà han hiểu sang thế sao han hiểu sangอย่างอื่นได้ở gần như cái sự đổi nhé cái dù sự đổi ngay ở cái như cái lùng chín nó dạy mà bác sĩ nhân còn Hiểu. Kiếm mày. Kiếm mày giống hiền. nhưng mà nó phải tin à Đi về sao cái về số. hả Đi về sao cái về số liệu. Chúng xem à. Đông phải à. ngay Cái gì? luôn ngay sao để sao luôn có bị điểm so sang thì phải nhiều cái buổi so Không biết có biết kiếm. ông à cuối có bị điểm này còn sao thì cái tiga để sao fit à fit này siêu thiệt như thế như thế Cái anh thằng cái cho. à sao ai Cái đuổi lò so cái lò lò trên khăn khăn mấy trái ha. Mua lý có ngày cái này không phải bạc xí hay á. ấy nhưng mà còn cái lò xí Mấy thôi mấy trái gắn họ cái mà con sẽ nhìn cái ăn vô lấy cái tụi mà con sẽ nhìn nào. ừ Mình xong vô lấy vậy bông bảy ở kênh tôi vô lấy nhìn mà con sẽ. đi đâu nhìn biết chào nắng chứ xí heo các kiểu du lịch đến hệ như nào Hay á. muốn hạt Các tôi đi con hạt mình phải thầy như này. Cái nại thần làm xin thần chưa. Cái này cái này cho chứ xem á. Thầy cái dạ. Cái phong tấm chỉ mình đi chợ qua liền không chỉ thôi mà chưa không chỉ không. ừ Thì nó sắm dặn này đâu làm cái chậm không rồi. tiếng được bốn bảy cái ngay mày dính cái kiểu thì kiểm cái cây kiểm nhiều hiểu nếu mấy kiểm cây Không đi chỉ dạp đường này họ cây đó còn千炸不能cái吃xe的nhân千炸 cái xe nhân đấy đều không xe nhân anh họ.基本出来cây啊不能cây kiểm mấy吃的còn千炸你都應講做神事啊，這啊，對佢哋啊，掹得是個空子啊，Thế là bị hồ em mới đi ý nó có văn hồ đây kì
日本中阿哥都嚟本條中阿哥湯嚟，孔子嘅，阿所以哥咪夠高過啊，你都人講做神是掹的是個孔子啊，你對應出來你咪多lòng成了呐。我你話哥聽嘢係你幫大個，你仲級嗰啲未？孔子佢咁通一千條主本人士嚟呢，佢咁紅線通本人啊，cái線通咧，mungkin ba kong bagian dia lah, kong bagian lah. Cái pribadi lui chu dia, các tu ham một hang, trên trong hang sản chỉ nhìn thấy không có? Các phát cái nạp tal cho cái bún nhìn, còn bạn cha. Như đó còn hang sản chỉ, mang đại sĩ còn cái ngay phiêu sĩ gì đó sao? Nó không có không chỉ đó, xe cạnh ngay tạo thầy như nào? Nhưng mà còn cái tôi yếu cầm xin đâu, chạy cái sửa. À, cái nó sẽ thêm như các bóng tài hài cái một content gì vậy? Thế nhưng một còn cái tôi yếu. Theo sẵn chính cái một content cái lúc mới tuy như này phải hỏi, như sao lọc lại con à. Đưa nhân chị mẹ nói cho đừng muốn nó. Không chỉ ở đây biết mà sao không xịt gì ấy. Cái ngay chiều 4下人都食嘢嗬，係啊，空姐生咗2歲，生呢2歲，唔知借你嘅妹妹大班多歲，哦，嗰啲係呢幾多歲啦，仔？啱啲嚇，攞咯，嗱，你啱睇先睇過咯，啱係攞啲聲提過，你而家攞啱咁睇2歲อยู่啊，誒差唔多60喎啊，最啲聲我都是按照嘅呢，你話？啲聲12歲嚇。嗱你先啱包離去嘅嗬，係啊，哦，你cái bữa ngày thì con chim sáng này, cái ngày thì con chim sáng này đó, ngày con điêu bên kia sẽ chẳng đó, chứ sao cũng sẽ tiện ngày, cái cặp bung lửa hết rồi đó, để sao cái sẽ chẳng ngày. Ai nè, nhà ba là ai nè. Nó xin trâu nó ngại cầm xeo vậy. Hả? Như cái như xin đứng xin xin trâu anh cầm xeo ngã cô ấy khi anh xin mỏng nhỉ. Nghe con? Hay mỏ? Ang ngã của nhá không ngã của Phật thiệp với nhà ngã của đấy. À, mình ngã thai cái nào ngã thai. Các chợ mua này nhìn đó trên phủ bóng bài đồ kia nó ngay cái là đi hết kiểu leo ship cô nhà nói để đi sẽ các bác cần hạt leo mình bẻ sao kiểu sao dù đi na thì cái bẻ sao nhưng chẳng lại chẳng hia nhất thiệp mình ngã của gì Phật à hiểu sao? Hay cái rằng cái mê cái hít cái mô lòng cái mê cái tấn xã hì pha để đi nhưng mà còn những tiếng áo xong nhớ lại về đi à? Nhưng mà ngang như nhiều khi mà còn nhất chơi việc sao xong nó lại nhưng mà này còn ấy là vẫn nhìn mà mò cái đó sao dù đi à ngay bút theo aja kiểu sao chỉ là sao chỉ khơi cái mồm chơi bữa ngày thằng à khơi cái mày cho lùng trên rồi ăn hơi rồi ngay nhanh tiểu chi rồi đó hai mày khơi mày ngày cái sao khơi mày cái đó sao cắm dính bữa như thế nào vậy dám bộ cái đó sao dính bữa cái đó sao cho tôi cắn xịt ngày xịt tổ ngày đó chỉ còn ngày cái cho nhau cầu xèo đó kỹ cho sao giúp kiểm thì các video rồi à lục trên rồi ăn hơi hay à lục trên ngay nhanh tiểu chi rồi khoai sữa đấy đó miếng sụt miếng mà còn là hả sụt miếng mà nhớ miếng mà hay là ngay giờ đi giờ sẽ cái liệu mình còn là sẽ cái ơi liệu mình hiện chỉ cả cái đó sao nè các một phần sẽ chỉ cả cái đó sao đó giờ đi tình kia xài khoai liệu giờ đi cái chi xíu đó ngay khi đồ juga yang hen chiều khoai chuột lấy cũng ngay thang ở cái xe ở trên liệp phổ đỏ lủng chim này yang hen đó một anh tôi phát nè lủng chim anh tôi phát về hỏi nhìn như các chị anh hỏi gì bà hắn cảm giác chỉ phải hết tụi nhỉ ồ hả mà lắm
唔係你睇呢？你講去按好多好多個臨時俾喺度用仲多簽嘢，哦係係是，嘢啲啊，呢個按多喎。ngay cái bút theo địch Việt sai cái đó sao chỉ là trong hình mong thì sẽ ở chỉ ba sẽ ngay ngay bảy còn thì sẽ sống sim rồi ngay bảy sống sim tùy gì đó sao 可能你少睇阿龍天按開樣啦，ừ 哇！咁有紅辣辣都出名喎，哦，hay 咦，chắc thôi tôi nhìn đâu xin cái liệu để đi đeo quá chẳng thầy cái đó sao nỉ lại liệuอย่างนั้นngay cái thằng mình ngay bảy xíu li mò yeah hình như mình ngay bảy xíu li mòอย่างนั้นlà 嗯，真對呀 chỉ cái gì chạy nhìn đồng gì多少少vậy là thằng tiền đấy đó 未少年啊，嗰啲嚟自然兩人都未少年啊，vậy là tetap vậy là như thế nào đây cái này một cái cách đi ngay của xử lý gì bây giờ trong pun ngắt lột phô kan cái bây giờ đi một ngày bà cái mày ra kiểu nhẹ ấy chín mấy kiểu cái chuyện như tiểu chi kiểu mà như là mình ăn à 嗰老婆啲啊，đi là ngắt lột phô kan juga ini grup 哦， jadi ngay còn cái tháng ngapain juga ngay cậu siêu ngay còn dia kêu satu konten ngay còn tu konten jadi jika mau naik pion pion lọc xe ngay còn nhưng mà hanya thằng lọc ký theo ngay lượng ba nhiên nó tổ cái ba tiền sĩ này các bạn mẹ cái satu konten này ngay trước trong còn cái thằng mà 我上近頂時隻按到女啊，嗬， sebenarnya kan lu mau teto siêu lý rồi jiu实际上啊，这个做出一开始现在那个呀，这个忙用cái忙做出呢個事情嘛，這個係先上過來嘅嘛。cái廣告這個並冇，這個廣告咧，廣告這個最講出來啊，最講出來，冇嘅咩講這個sim di sini orang sengaja yang mana. Tapi kita nhìn ra pun nhìn lưu出嚟啦，就見不熱嘛。你盡人盡橋啊，出邊鐵契撈影我費事錢我呢條係啊仔。係啊，咩唔係啊，我按翻啦，唔係啊，我nhớ唔係費事先咧，我試過按好湯， Ini thật sự ăn hổ thang. Tapi hiểu thang sao hiểu thang bảo. Hiểu thang hiểu thang ra một cái kiến rồi. Anh sinh chi bảo trong cái cũng phải两边hiểu nữa sinh chi nè. 名是按好湯，就所以名字按好湯啊， He. Kalau yang cũng phải两边lại cải cách nè. Hay cũng phải两边lại cải cách là cái nào mình như này. 我諗公婆， Trong cũng phải yang两边lại cải cách là cái lẽ phải theo như tiểu chi kiểu bà mang đi níu sẽ linh cụ hạt cái lẽ lẽ giống như này. Nhưng bên lại cải cách nó cũng nhìn nè. 我做老公係做老婆睇下， Tôi lột phô salad. 做妹晒嗬， Hay là 唔係按平均 mẹ 嘅，按平均嘅， anh sih mungkin baginya imbai tapi hay còn ngay kan chỉ đọc mọi gì đâu yang mọi gì chính vì tụi mày bị lấy nhau thế này masalah tự xuất lại sang lại chỉ cái nhìn cùng với đó sẽ ấy dùng chỉ các cái khẩu của chỉ các cái sim chung nổ chung dạ liêu làm từ này東西，我上冇個團體嚟dạ liêu，
Jangan malu. Kayak Besok jangan lupa transfer ya. Như này thuộc cái như thuộc cái mày dạy cả lẹ phổi như thuộc cái bạn như chỗ như thuộc cái kia cái lễ yang đó. Aduh, ai chỉ đó. Yang mana? Các bạn, cái trong hình như này đó, như này 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 tanggapi dah. Như có yang tanggapi cái suku theo yang. có trong là trong lộ水cái mẹ ăn chín Cái ha ngày bút theo giờ hắn nộp sủi à? Ngày yang đẹp lắm ngày bút theo ấy. Ngày mỗi hàng em chọn này. Ngày chọn mang điểm chung gì à? bệnh cắn nó hả cái lùi nên bị chiên à Ngày cái xin lùi được cho thời gian ngày xin lùi. Như tí xin lùi. thì cũng rumah duka thiếu lùi mà Ah, saya rumah duka ke SMA itu kan buat ya neo SMA kan. ừ. Kak Ajung ngay Thì lay cái cây xa vẫn hay chả xỉa như xịt đâu xỉa đây rồi thắp bên đây à bên này chả sih. hạt phiên cái lộ thay hay cái hả Ya, ya, ya. hay đó cái cho kiếm vẫn hay chả xỉa thắp bên đây xỉa xịt nhìn xoay Oke. Tete. tí hạt sổ đây hả thì thắp bên sổ đây ha Hai, ya. cái mày bên này mà lằng căng hả Hai lang không lằng dạ. căng là chả xỉa à chẳng vẫn Thì hiện về chả xỉa cái lộ lùng giật này à giật tim à dia sangat leong si mungkin aja sih kak anan kok nggak cai. cái giờ biết lằng căng hay tao biết hả cái mê ba cõi đâu hả Kibe yang tina cuman ki unsa jit ki. mê mê phải chúng nó phải rumah duka cái vụ khác tiếng họ Hai. Alisa ay nhìn kan yang hin. Chungnya lo rumah duka ni mai lo rumah duka mai chứ mai. cái dưới số cái vụ cái vụ một ông ngày mấy tiếng vụ khác của thì sang cái nhìn căn khơi tiền căn ăn nàn Hai. mấy tiếng rumah duka luôn Ya, la li de an ngay chiều la li de an kiang. thôi mày La li de an kiang cái tủ lượng nhá, rồi liệu cái nhìn chín nhá. An nghe hổ mai. mới còn thêm phủi ha mới còn thêm phủi ha Cái mô cùng thân phối, á sa nhìn gì xí ở nhìn bạc nhân quý xíu, à mô nhìn xin xíu, à tao mô chín chết, cái đó sao bùn xí kiếm như lấy. Cả cái hay mai á hai, à cái chỗ cái thịt đó, dùng ăn kiang la li. hay á anh chơi xin mà Kita saya persatuan an Thai à. hay Kita mà saya gì con sòng gì dạ nhìn đó. Anh như dạ nhìn xin này nhìn nhàng la mày eo. mời cái đó anh họ Ngay lo chắc mày sẽ đi phóng cho la thơ nhìn đó sẽ còn cô ngay à ngay mấy còn phải như vậy. giờ chắc sẽ phóng cho thơ là bạc cũng ha Hai. chỉ tạm Anh to cái gì cái gì ngay cái thì à con cái diêm anh to sang. mùa nào anh to mùa chiều anh này sụt đấy mà xe lòn sụt đi bắt nào thầm chỉnh chạy chiều rồi Hai. Đó bóng phải à ngay chạy nguyên sân sụt đó nguyên chạy nhân. sân bảo mùa rồi Hai. Hay còn xe lòn suốt bóng phải hắn sáng hàng ngay nguyên nhân ngay chỉ phụ đồ hàm yếu. bây giờ đủ vẫn nó xăm cô à Hai. Bọn cô kia đâu. La li dit gì sẽ ăn họ ngà lẩu sẽ trồng ngay li hết đồ. Anh có phỉ phong khun tiền sân kiểu giống bằng cách thổ phong ngay ở với hết cổ đang ngay chiều sẽ la li gì họ hết đấy. Theo lấy thì anh cái chơi nhìn xin cái nhìn ra ha cũng bị cùng lượng bắn hình như mày sao cái lúc mày cùng lượng bắn hình sợi nhỉ có điều chỉ cả li hết được ngay chiều. Untuk lihat cái jika yang hin chim gì có nhiệt sĩ này yang na tụ có nó là bị cái phát nhịp thăng bảo bị phong. dung mới chứ cái nhịp bảo dung mới la cho những cái họ cho bảo xiang cái sao nhưng không bảo dung à nếu mà Đúng rồi. sao cô xin cái nhịp hay để bảo dung cả ra nó còn giúp bảo dung này thật sự cái bảo xiang làm gì sao đó Trong ngày đụng tiêu cao.
Lala mo bosong mấy luôn có sự nhiều sản sinh do ấy la ju bo shong sang sang à chỉ cái lý thuyết nhìn cái nút đó bún thí nó mong ngày sống xin bún thí những cái tu bo shong à đấy ngay bo shong ngay cuma ngay ba di si ở ngay bo shong đó ngay hanya di si mấy con tùy gì như này ngay tùy lý tới nặng nông ní sổ mạng này đó nông ní sổ mạng này bo shong à mấy tùy gì nhớ komentar ngắn hết luôn cả nhiều hàng dương cái lý du hằng này du hằng cái lý nó đi mua cái này hàng du ngắn hằng đó nhiều nó đi mua nó đi ngắn hết ở nhà bên ngân hàng cái lý vậy cái lý anh tôi nhìn lẹ jempol yang ini à bữa ăn sức liệu sao nhìn con à anh giống thế hồ mà mua nhìn con à bantet ngali pak saya nè ngali pak saya undang situ saya mà anh có nhìn con nha oh ha cả hay cái sih nhận món là cả cái anh chàng như vậy có yang so ngalip to như vậy selalu sebut KM yang saya nhân đi hai dân sự bút lại nó còn cả cái món lép lẻ Meni anak biasa mengayu song kakek lip mo yang na hay sống thì còn bao sống thì còn sao ngày mình nhớ sống cả cái lép mà mình sẽ còn như sống cái lép à ha nhưng mà sống vậy nhưng mà mình sống cái lép nè ngay biasa ju song ngay song leo cái lên ngay situ ya nhìn gì xin hấp xin na ha như cái nhìn vụ lý đó nè sống thì đó nè ngay mấy cái nhìn bù lì dính bường ngay chiều các khoảng một đúng rồi mua gì trả giống như này chỉ xí còn sống phụ xịt lại ấy giống như ngay chiều ngay mua mày ở đâu giống như ồ cả cái lép một sống sao anh một sao hàng như cái sống sao như mấy cái nào loại cái loại hay phiến này sợ thì nhưng còn như sống thì sợ như này cái mày phải sống sao đó như hay cái bố sợ mày như ngay chỉ nhận còn những cái mùa chạy biết liền ngay cái mày ngay xí cái nụ cá liều giống như nào mày ngay xí cái nụ sống sao nào lấy nhá xí phơi lấy sống ảo giống như nào mỗi gì xí cái chiều vậy mấy nhân sống sao mấy mày chỉ sao nhân sống sao để nhà mong ngay ứng sự bởi cũng nhân sống sau ngay du ngay cũng tầm bạ lạ gì hay bao sống chỉ còn nhất cái nhân hôm tay còn những nhân chỉ hết cái ở với hiền là cái nhận với hình là cầu đây nè còn cái nhân ta xì như còn này cái ngày cái gì mình punya tak sih ngắt tùy miền này từ đây hả hay à cái cái gì thân có nhận với hình nào ở xích mình chịu xì với xì rồi xì mấy xích chịu rồi jadi cái tay này cho nó halin này lùi xuống này cũng mấy cái xin lấy kiểm cái công sống cha cái này xịt cái xích chịu chui đến hết rồi ồ mình xì hết xịt cuma ngay còn lên nhìn ông chơi xịt ya mày nông si ngay còn cái bên nhìn tà xịt ya mày nông si cuma ngay hanya yang ngay cá thiên sang tịt yang tujuh na ồ cái xì từ từ lên hả hiền lên hai cái dusun này sợi đó còn mồi tà xí là dung gì ngồi đây anh biết về mua ăn hóa mà cái nhà tà xí là dung gì mà hay đó về mua sắn sen họ chính chỗ nó cái hạt có nhìn cái đường lời này kêu bà lagi tà xí cái này nhìn hay à có thắp lời kêu vậy à chúng cái này tà xí cái này nhìn xem mua mấy sáng sớm để phần cái nhìn như sự có biết nhìn à phải cái đây có nhìn nhìn tà cả xí gì ấy còn như cái kiểu mà cái cá nhân cái thế gì mà hay cái bữa nhìn ê theo sinh như nhìn post bữa ngày còn cái còn lá chỉ simปัญญาฝันแล้วเห็นไหมแล้ว ừ yu mấy trái cũng出来 boy à cứ nhìn thấy trong cái cố thụ nhìn như thế đó ừปัญญาฝันyang ini jadi phôi punya cái post tao cái xẻ chiu dia phân phôi nhìn cái cũng bay an sầu cầu
Jadi chim gimana kan nhìn nào? Cái nhìn ăn tốt bớt kì. Chim gini ngay inti na chim inti na. Tapi mang man lihat bahwa kita tetap di no sang se. Mà nhân còn hành kia họ còn bán giá bán mà còn mày nhìn xinh họ mà còn cái miệng sụt lời. Mai ko leo lihat for post ki nhìn juga mau nhìn chin na. Thế. Cái yang post ki ja di tiong ki motor dan sida. Ki oi hoi ki kan thong nhìn juga yang na. Apakah kita hay mà nhìn? Lihat yang Post kia na. hay mà nhìn? Thong nhìn thì thong nhìn. Cái thằng nhìn đây à? Sẽ thong nhìn post ki yang na. Kinh hà. Ki kan trọng nhìn cái sao là, trọng nhìn cái sao là nhìn cái còn thiếu bay bay. Chiều lấy post ki yang na. Cái này ngay chiều. Sẽ cho chị nhìn hổ mồi yang này. Cái này. Nhìn. Nhưng mà mình nói nhìn ăn chín. Nhìn trọng nhìn cái chỗ chú. Cái chỗ chú. Tùy gì nhỉ? Mày tùy, kasih mày tùy gì kì bà? Dia hanya kayak ibarat kata yang mana. Lalu disimpan Javan dia yang tongan. Lalu dia sanjung kongkok dia. Lihat. Dia ni benturkan dia kayak masalah yang mana. You mai hỗ chu đối với nhẹ. Như lấy cua hỏi nhé. Nếu mày hỗ chu cũng tùy thời nhé cái nhìn này như thế nào. Như chuẩn thì dù kỳ đó, như tình thì dù kỳ đó như thế nào. Để phân thôi nhìn juga hay. Có phân nhìn hay mày nhìn? Thông nhìn. Muốn theo vậy hả? Hè, thông nhìn, hay bảo cái mê lý dạ nhìn, chủ bạn cái bây giờ nhìn các tí tội đi đấy. Tí tội rồi. Tí tội kì pun nhìn post đi chơi lên group lì lại. Anh tôi nhìn kì pun ngày, kiểu mà anh cầm kì pun nhìn. Thấy mấy? Mấy cầm kì. Tiếng hai con nó mà sao? Cái gì ngay bởi kiểu như con này. Kiểu như vậy chúng ta là gì giống hình là bạn giả phản điều. Yang có đâu. Tapi như tôi sao TikTok edit cầu TikTok ba một những cuộc hỏi nhìn cho hả? Kalau kan những cái cũng salah bởi như mày này đi sĩ còn đó. Ya ôn bị hả kia lo còn chọn lại lo ông chọn như mày còn chọn lại hả? Càng tùy lại đi sĩ à. Ông sĩ giàu còn đó ô lượng ban hình chim cái kesalahan. Lấy mẹ lấy cái nhìn mày nhìn trong khâu giống là một thầu. Anh tôi nhìn post kì. Dia phân phối như nào? Mày là gì mày kiêng gì? Ya. Cái sự kiện cái mẹ cái hay la nhìn juga jika du untuk tak yang tua tak. Ya. Untuk tak sang saya cụ hỏi jika dia thong như nào? Như cho tôi à? Cho. Cái này cái mẹ la nhìn nó jika một cụ hỏi jika thong như nào? Mo hanya karena cái công chút gì kỳ bay. Là chỉ simpan ya phản nếu như sau cái cổ trụ như nhau hình được bận chỉ các bạn cũng cho tận trong mạch gì à cũng cho tận trong cuộc hỏi nhìn vào cái à bây nhìn bao giờ cái bài còn thiếu bay ở chỉ các mỗi trong hình mỗi dư trong này sim lấy phải sim suốt lấy mạch như nào chỉ có một cũng cho tới nào nhưng cái thì đó bên cái phật đầu mô dùng chiếu ta biết rằng ngay còn hồ phải juga chỉ cái là thòng nhìn như chiều hè trẻ Nó komentar mau hang à? nó lý yếu hàng này Ngang hết rồi nó liền. chỉ có chỗ thòng nhìn vào mỗi dùng hình cái chỗ thòng nhìn là một thật thì cái thòng nhìn mô dùng ngon thế chỗ cả cái nhìn là chỉ có sạch thì cái thòng nhìn vào mỗi dùng cái như ta sao kêu mình như tạ sáng chả lá gì mới con à
Nếu sao kêu mà nhìn tả sáng đã phát nhìn mấy con à, ngay yang tuy nhìn nặng kêu nhìn lì hỏi nhìn à. Hay cùng khen à, kêu nặng này nhìn là. Nhất sụp mấy sang nhật mấy lồng cái nhật. Hả? Nhất sụp mấy cái nhật sang nhật à? Hay. Cái Ít này ít chủ ít ăn rồi. có chứ thông chưa? Bọn ngày mấy cái lô chú dụng gì? Mày phải Mấy cái thông lô chú chưa? dụng vô đường sống chạp bản. Nó mấy Mày lượng sợ sống chạp ăn bản to cái nhỉ? kêu gì xí à? Mày sợ ăn to nhỉ? Ngay mô chẳng nhé, buộc hai nhìn. Ờ. Buộc hai nhìn thế. Gái thì có một mày cũng chọn như là mình chẳng nghe đây. Thì các mẹ cho thầy theo đuổi như nào? Mẹ pengennya kampung như này. Punya kayak Mày cái kampung đứa này tay à? chỉ mày lo cái ba cái Ờ. cái tay chỉ mày lo cái mẹ dùng出嚟幾多就死貨咁樣咯。Ồ. Mẹ Ngã sụp con mẹ này thằng thì này thì không phải. kiểu vậy, thằng này xếp bật nha là ngã sụp mẹ. Thanh ăn kiểu à. Nhìn thì lấy cho ngã nhìn về hỏi như nó, về phải như nó. Vậy, ăn hỏi nè. Ngã sụp Apalagi mẹ thằng này xếp bật sedikit. nha. Ngã Apalagi sụp xếp bật nha sedikit. là Yang cái gì? halo ho. Apalagi ni Ngã sụp sedikit. Halo ho. Ni sedikit. Halo ho dia. Nhà bởi tới đi chèo la. hay mẹ để nhìn bây giờ sang hạ nhìn nó sẽ kinh phun men à À. cái giúp kinh có lẽ sang sẽ cái hiểu đi bà đi trong sinh hoạt Thế thôi. à nhớ sao món nó rồi ngày đúng mong ngạc kinh theo gì nữa nhưng mà từ ngạc kinh theo gì hạ sang hạ chơi đây ngạc khâu phủ ngà đó giờ hạ chọn ở đó ngạc lỗ phủ giàu hạ thun ở chơi đó Ừ. ngạc ở bộ nhớ nó sai nhớ sao bạn đi nhớ món nó rồi ngày đó lo nhìn cũng chỉ giống thế này Hiểu, hiểu. Ngày mới luôn halo luôn. Ăn một thằng một comment sao được phần luôn. Ni ờ siga còn dạ luôn. cảm nhận như thế dạ cảm nhận như thế Bye bye. dạ cảm nhận như thế nhìn một thằng vứt lợm mà bà con nhìn thật vứt lợm mà đây như punya cái con ăn mò tapi kecil dah berarti dalam publikasi ada Teukin pun nhìn masa cầm tungai lumpong asup meh harai jiro sama antului ho tungai ya mong baik sa ko ngai lumpong asup meh kan lumpong ngalopo kan à một cái dịch phu phun xì thông như là mua antului ho tungai ngang như ông bạn theo đây nhưng khỏi tungai à hình như một ông bạn theo đây nhưng một tungai à hay ngay lumpong asup meh là lumpong masa hara jadi cái dịch phu phun này chú kẹo xì thông như là hanya hiểu có mày các ngay tụi mày về cũng cầm túi chầu cô chú như nó chẳng ngay bún xì túi chầu kia như xong nghĩa chả mày còn lên đi bắt dịch phụ này xì thông nhiên như đâu cả mò à anh cầm túi liêu cô chú như vậy à như mày lia băng ngay bùi sọ à các bông mày cái mày lụ xì bay lụ xì cùn đâu à đầu tiên bây nhiệt kéo sao bây cầm chút nhầm cái cái chân chơi ấy vậy ngay xong cái set mà đủ thật sai bà cái ngã chỉ thật chia mà bởi liều mà chơi theo lần này thế còn như mày ở shit mà cái đó hạt kim bao đấy à à bây giờ sao cái tao chân vừa mà chú kẹo à Dùng cái khăn yến lì hơi yến Cái con át xoay à Các miều gì xe phô mà sao bệnh đấy Cho cái lì hơi yến đâu cái lên à lì hơi thầy chi bay à Chẳng át xoay còn à Hàm cái bữa như đó hàm cái át xoay còn à
好多通人不知的通人啊，甲掉时间咩知的通人啊，做做叫叫通人啊，掉间咩通人啊，啊是通人啊，讲阿仔啊，该称仔aja belum tentu ngai oi à. Ngai hiam ga set mat headphone step untuk pun ngai cheng ngai仔à da. Mong pai kita ta khang bully nyen, lihat tao cái bữa nhầm cái bully ngay khi chưa hàm cái bully ngay à. Hàm cái khi chưa lấy bully ngay à. Phải siêu nhỉ à.所以阿龙清讲呢，该一部分的系统人啊，通人条布置的通人啊，通人条布置的通人呢，该至少佢看到自家的阿用起来人。特别到根本人是布置ngay，啱你布置ngay à，你一办法人把佢ngay都很特效啊。mong bài à lùng xếp bên cái lỗ phô bên này khổ cả lấy cái bên này làm gì tới sao khi trở lại cái dịch phụ phụ này xì thông như này chén phụ đấy mày mang thông chun này xì thông như này bà kia ngay đầu cái bên như đó tại lý hạ đó cái thằng cầm khi trở lại đó dính bừa máy cái mày mua bún xì mày cũng mua bún xì vậy cái mày cũng nhiều chú chích cái mày mang mua bún xì từ chích cá liao vậy nào cô kia đâu sao đó bị chỉ cái chú cô eo ya, mang đi kiểu sao bị chỉ cái chú cô chiều cái đó chú kẹo xì thông như nào, cái gì phụ phụ này chú kẹo xì thông như bị chỉ cái chú cô chiều đi cả bung tụ lấy hết rồi như nào, cái vấn thằng, các thông chun này xì thông như nào, nhưng kiểu sao là bỏ ngay aja, ngang cái tao thông chun này xì thông như nào, chạm chun này à. Sehingga cái hiểu biến theo muốn kiếm kéo đó thông nhân bù trì thông nhân à nhé người ở đó như còn tiểu nhà mẹ chi à ngay tiểu gì nhà mẹ à racist ngay tiểu gì nhà mẹ thông nhân bù trì thông nhân kebanyakan embili tu cerita ya kebanyakan à nhưng ngay racist lihat ngay tiểu gì nhà mẹ à lihat như còn mày chi bay như bún xì chim ngay mà như chim ngay aja ngay tiểu gì nhà mẹ nhà mẹ thông chun này như nào你講咪支幣，係通人啊！咧，佢要跳先要入斜絲咪咧，有夢見佢咪種咪通人啊！一通人啊，費心思啦，豬狗啊！該日夫婦的通人沒什麼呀，你睇見嚟？該日夫婦的是通人來的，是通人來的。hiểu là bùi trì thông như nào như tại à mày nói là tại cái cung lấy đồ hành mày cho mày à mày cũng tại à mày nói là tại cái cung lấy đồ hành mày cho mày à mày cũng tại à mày nói là tại cái cung lấy đồ mày cho mày à liền cái chính trong à lùng chính đó chính trong ai hạt đập bị như tao dịch phụ của này xì thông nhân chú kẹo cái xì thông nhân thông chun này xì thông nhân đó ya thằng chiến lại nghe à lùng chưa ai chính trong mà hạt đập bị như xây chiếu chuột lấy cái tao sắc khang bù li như thế nào biết đấy ạ những người nào liền như xây chiếu chuột lấy hiểu bù li những cái phân phó hiểu bù li những cái à ba mẹ những người đó ngay đó ai làm xong cả cái bật hạt đập à ngay còn lý dịch phụ này chỉ thông nhân cái tà gì đâu biết thôi nè cái tà gì cái đó hay này những người nào bro ngay ai kau hiun ni đâu ai chỉ thông như nào tao mày ngay pun kita sahamati adat istiadat bahwasanya mereka sebagian dari oknum warga Tionghoa ini ya seringkali menyakiti sesama warga Tionghoa mereka itu tidak mempunyai rasa kemanusiaan gitu aja. Ngay cảm nhận tùy kia là nhằm cho sao khi chưa chuột lấy à
Nyumai paling suka bully orang luka. Nhưng biết ra khi chuyện lấy ngay còn cái cầm còn cái giết phu phụ này xì thông như nào. Mà sao cầm lấy bằng hạt kỳ mi ngay ấy. Cái giết phu phụ này xì thông như chú kẹo kẹo à. Thông nhân bù trì thông như nào. Thông nhân muốn khiêm kẹo à. Nghe không? Thông nhân hạt á nhân dụ tao dịch phu phụ đó muốn khiêm kẹo à. Chú kẹo kẹo đều xì kẹo mê chi à. Thông nhân bởi bất nhân thông à đó. Thông nhân hỏi xì thông như nào. Gak lembut sekarang ngomongnya, takut dilihat. Ni gue aja ni kau ngaco ya, ngat tiểu xì nhà mê chi à. Ngay chỗ ai tiểu xì nhà mê chi à đó. Nhớ nhau xì thông nhân đã những siêu cái cũng vậy à. Nhớ sao chuyện này này nhìn đeo sau rồi như lấy chim ngay. Ngay hạt đạp đi như đâu sao. Ngay còn cái giết phu phụ này xì thông nhân nhớ sao bây giờ vô tidak terima ai. Thông nhân hỏi xì thông nhân nuôi à, thông nhân cu hỏi thông nhân nuôi à. Ni kau ngaco ya. Tuhnya. Bây giờ truy này à, bây giờ truy này thông như nào, bây giờ hạc nhân truy này à, ngay từ kia, ngay từ này hạc như này, bù trì thông nhân truy khen bù trì thông nhân bây giờ hạc nhân truy này, nhưng cái từ ngay, sau ngay ba mới nhận ngày lý hết đó ngày lý khi chủ đó, cái sĩ thông nhân đó, mỗi bài cái sao còn sĩ thông nhân bài cái tội nhân, còn chi bài à. Còn kẹo xì nha mẹ à. Nếu thông nhân bùi trì thông nhân đó. Ngay tại tắt ngay còn cái xì thông nhân à. Hay còn cái mấy xì thông nhân đó. Cái hiểu thông nhân bùi trì thông nhân à. Bro. Ngay còn như thằng đó. Hay còn kia đó. Cái trình trong dạ hạ cá như nào đó. Cái hiểu thông nhân bùi trì thông nhân à. Cái hiểu thông nhân bùi con xoay thông nhân à. Cái hiểu thông nhân tả lộ thông nhân à. Thổ sẽ nói ra cái dalam lip TikTok ada lip TikTok. Cái gồm có chút nhân bản giả phản à. Cái gồm cái là gì? Liếc cái thông nhân chút post chút thì à nhít tiểu xì ra mẹ li dịch phụ phụ thông nhân. Tiểu xì ra mẹ chi li dịch phụ phụ thông nhân à. Bà đã liếc phán phổ như nào đó còn chút đây boy à. Kiểu nhá li chung nhìn đây chế chung cái là gì xin bản giả phản. Cái kan hanya ibaratkan kata. Cái chút post chút lên dunia maya itu lagi cuy harus lihat nyong kayak nyicin nina harusnya dia nyicin nina nyitel sinya me cie tong nina tel sinya me ini tang nina ada hai kalau nyicin nina ada harusnya kamu itu memberi tahu dia omoy aja dia boleh mau nyongkong dia boleh nyongkong dia tu boleh kita sa boleh talok nyin cái langsung này post出去你有時間未知啊？你係當然係當然啦。你用嘅鬼啊家啦，認識有個講係有時間未知啊，係有時間未知啦。係鬧當然啦，係未鬧幾多上係鬧你鬼啊家，你冇講都幾百倍條嘢咩多啦？你自公睇我哋本垃圾桶出嚟你嗱，係講我熱下飯咯，你自公睇我哋你計舊交不看人哋係先通宵嘢啊，認識你 komentar 條嘢咩啊？Ini komentar telnya media. Kenapa? Apa salahnya sekarang saya berdiri di barisan orang-orang Dayak? Kenapa? Sebagian orang-orang warga Tionghoa itu memang dia itu sebagian dari warga Tionghoa itu dia saling menjatuhkan. Saya berdiri di barisan mereka. Kenapa? Salahnya di mana? Ngay của nó đó cái sao quẹt ra ya như cầm đấy như chim ngay như cái này như ngay clip ra như bỏ tông kia aja như bỏ tông ngay clip như này phân phát chút lối saya paling tidak suka sebagian oknum warga Tionghoa itu ya membenturkan masalah itu ya
membenturkan masalah itu di antar suku Cina dengan orang-orang Dayak. Sebagian orang-orang Cina yang orang-orang warga Tionghoa ini ya buruk pemikirannya dari hatinya. Dia membenturkan orang Cina sama orang Dayak ini untuk berantem. Disitulah mereka itu memprovokasi, gitu, ya. Memprovokasi itu sebagian dari oknum-oknum warga Tionghoa ini juga bukan orang-orang baik. Mereka itu buruk. Jangan dikira itu warga Tionghoa itu semuanya baik. Sebagian warga Tionghoa itu memang buruk. Ada sebagian dari warga Tionghoa itu mau membenturkan Cina dengan Dayak ini. Ini orang Cipa ya. Ini nggak bisa ngali ba. Ini nggak bisa ngali ba. Ngay cầm còn nhau ai bây nhiêu tệ chưa đây à. Mày sao nhiêu tệ chưa đây à. À bây dia kayak pemimpin Tongnya nih, pemimpin Hawa Mayong sih. Như tệ chưa lời ạ. Như tệ chưa lời ạ. Liết thông nhìn dịch phản lọ này đó. Liết cô chú nhìn vậy phản lọ này. Ngay tùy sinh thông này đó. Như kêu cao bụ khá như này đó. Như quả cho đây nhà ba nhà mê đó. Ngay sinh thông siêu kìa. Ngay quay đăng. Như thằng chính chính ngay lì gì bây. Ngay tùy sinh thông này nhớ sĩ thông như này. Tùy sinh thông siêu kìa. Jadi nyi dia dari dulu dari awal sampai sekarang ada. Ini dong ngai ba ngti ya yang ada. Ngai ngti, ngai tu me ngti ya, ngai chang ngti ya. Ngai cha sang ngti ya. Ngai ba mau choi nya. Kayak pun mereka pembuli sebagian dari warga Tionghoa ada. Mereka itu hanya pandainya membuli sesama warga Tionghoa. Lalu mau membenturkan orang Tionghoa ini dengan orang Dayak. Itu mereka itu pemikiran mereka itu bukan pemikiran manusia, itu otak-otak anjing. Otak-otak anjing. Videonya masih ada. Yang mau membenturkan warga, ada sebagian dari oknum warga Tionghoa ini menyiarkan video itu, ya, hanya karena masalah sepele. Dia itu memprovokasi tentang seorang ibu-ibu ini, ya, menyebarkan video itu sebagian dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka semuanya itu ada, saya bisa juga mengatakan sebagian warga Tionghoa itu otak-otak anjing. Otak-otak anjing. Membenturkan, yaitu membenturkan masalah ini, kita warga Tionghoa ini dengan orang-orang Dayak. Itu warga Tionghoa yang tidak terpakai bagi saya. Ya kawan ya. Itu warga Tionghoa yang tidak terpakai. Jadi kita ini sebagai abang-abang saudara-saudara kita di Pulau Borneo ini, kalaupun ada timbulnya masalah seperti itu, dia menghina orang-orang Dayak ini. Kalau dia sebagian dari orang Tionghoa yang menghina orang Dayak ini, saya dulu yang akan menghancurkan mereka semua. Saya dulu yang turun tangan. Saya akan dulu yang menghabisi mereka semua. Karena mereka ini berusaha untuk mengadu domba. Như thằng kia đó gì bay kawan. Ketika Hegong kajit Pufunes di thongnya dia mengadu domba dia untuk lihat kayak hakal dan lihat kotuknya nah. Saya dulu yang akan menghancurkan warga Tionghoa itu. Saya akan saya dulu yang turun tangan. Saya akan memenggal kepala mereka. Kalau mereka itu mempunyai unsur yang tidak baik untuk membenturkan di antara warga Tionghoa dengan orang Dayak itu, saya yang dulu turun tangan untuk
menangani kasus ini. Bro, jadi gini, biar dia membenturkan jika masalah dia thongin gak kocu nhân song khao dia, ngay truy xét dia ngay sen tabau cái thằng nào, như thằng chiến chiến ngay liki bay. Biarpun siapapun dia, kalau mereka itu mempunyai unsur yang tidak baik, mereka ini berusaha untuk mengadakan suatu opini ataupun membenturkan di antara satu sama lain, di antara warga Tionghoa dengan orang Dayak gitu ya. Warga tidak semuanya orang-orang Tionghoa ini buruk ya kawan ya. Ya sahabatku ya, dengar betul-betul ya. Cuman ada sebagian oknum warga Tionghoa ini, memang mereka itu mempunyai watak-watak yang tidak baik. Kalau mereka itu sempat nanti ketika kalau sudah kita mendapatkan dirinya, suatu penghakiman itu, biar berikanlah pada diri saya. Saya akan menghancurkan mereka semua. Saya hancurkan kepalanya. Saya akan panggal kepalanya. Bahwasanya itu adalah warga Tionghoa yang tidak baik. Warga-warga Tionghoa yang biadab, bangsat mereka semua. Ngay cầm con nào tao mấy? Ngay cầm những con quay à? Ni potong alip bawa. Ni potong alip bawa. Potong ya. Saya mengatakan pernyataannya seperti itu. Saya mengatakan pernyataannya memang seperti itu. Ada juga sebagian mereka ini oknum itu mengadu domba. Bahwasanya dia mengatakan orang-orang Tionghoa ini menghina orang Dayak. Tetapi kepalanya itu yang kita perlu cari. Siapa yang ngepost itu? Yang ngepost orang-orang yang sekarang ini, yang di TikTok itu, siapa orangnya? Kita harus cari. Cari biar saya yang pecahkan kepalanya. Agar kedepannya tidak lagi terjadi hal seperti ini. Saya yang turun tangan. Kita sediakan aja. Dari kepala benua, dari Temenggung, dari kepala adat, dari dusun maupun dari manapun ya. Mereka itu yang bersangkutan itu mengenai adat istiadat, siapa orang Tionghoa yang itu yang menghina orang-orang Dayak ini, ataupun yang mengadu domba, berusaha mengadu domba itu. Nanti kedepannya saya yang turun tangan, saya yang menghancurkan kepala warga Tionghoa ini. Cảm ơn anh. Ngay cầm tạp âu những cái theo nào. Cho nhìn sekarang jelekin orang aja. Nhi còn chí bay à, nhi gua aja đó. Nhi cầm số ngay lip đó. Ngay cầm cả nhi chân nha chơi à, ngay cầm cả nhi chân nha chơi đó, ngay cả nhi chân mau ngập nhi cả lâu hay của nhi cầm số ngay cái lip. Nhi cầm cả ngay berdebat, ya ngay cầm cả cennya cen mau ngapkina untuk membahas tentang suku sang saya di antara warga Tionghoa dan juga warga orang Dayak. Siapa yang bersalah? Siapa yang mempunyai wewenang? Jika wewenang ada, mereka lebih mempunyai wewenang, tetapi mereka tidak pernah merugikan diri kita. Tetapi kenapa sebagian dari warga Tionghoa itu selalu mengatakan bahwa saja orang-orang Dayak ini adalah orang yang tidak baik. Gitu. Itu videonya masih ada. Masih ada. Yang ngepost itu yang harus kita urus. Bukan semua warga Tionghoa. Itu yang perlu kita urus. Itu yang perlu kita tangani. Ya, bro ya. Jadi, dia konfai dia, kocu nyinda mengai alung Cina. Jadi lihat formation 走到来先啦。
Lihat posenya nah, kalau lihat for dia kampung lagi simpan Java này lihat fan phổ đó cái unsur hay mày đông gì jika Asian chim đó lại lihat for posenya cái tujuan hay mày đông gì lihat for cái pos tujuan dia berarti kan mengadu domba nghe tạp ao gitu na nghe tạp ao kia cái theo na cảm ơn anh nghe cảm ơn kêu cảm ơn jadi saya anto Thailand nyen aji actually Thailand nyen jadi untuk lihat kayak video ngai Pyongyang ngai Stalin hia saya mau lihat sampai kemana taring kalian semua itu saya mau lihat sampai kemana kehebatan kalian itu lihat mereka bully ya kawan ini sih mereka bully padahal ini bukan urusan saya. Ini bukan urusan saya. Mereka ini yang menghina orang-orang Dayak. Mereka itu mengatakan hati orang Dayak itu enggak, orang sebagian dari mereka itu tidak seperti mereka. Mereka mengatakan menjelekkan orang-orang suku yang tertentu. Ya, bro ya, bukan dari diri saya. Kau jangan salah. Bisa kita lihat di TikTok situ. Bisa kita lihat. Yang ngepostnya itu siapa? Di situ yang perlu kita bahas. Bukan masalahnya, oh karena dibully ataupun siapa yang bully, bukan begitu. Di sini kita yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah, begitu aja. Ya, bro ya. Di TikTok itu bisa kita lihat. Saya bukan mengatakan bahwasanya saya takut orang bully saya, tidak. Tetapi jangan menjual nama di antar suku. Kita ini beragam suku, ya. Di antar sesama umat. Jangan kalian benturkan, jangan kalian samakan. Ngai me bergetar, bro. Ngai bergetar. Apalagi dia kelip menghadapi nyina aja ingat tuh baik yang apalagi hadapi dia nyawa si thongin. Thường gua aja yang si thongin yang hendak bagi ngai itu thật pun saya cuy ya. Thật pun saya cuy bagi ngai ya, mi cũng bergetar. Mi cũng bergetar bagi ngai menghadapinya nyawa si thongin dia bagi ngai itu thật pun saya cuy ya. Nên kêu hay cùng nhí chiều nhí cầm xong alip mà, ngay tụi bị nhí chiều chỉ cũng theo. Heo nhí chiều nhí pemberani như này nhí xong alip, ngay tu salut nhiều à. Ngay tu salut nhiều đó nhí cầm cả ngăn berdebat như này, ngay salutnya. Hay cùng nhí đó cầm cả ngăn berdebat như này. Nhí cả cái chân ngã xoay đó ngay tu hân mỏi à. Nhí cái chân ngã xoay đó, nhí mau li komentar dia jangan ada pun ngai blok hai ngaham nyi dia li komentarnya tidak ada artinya. Untuk apa kamu itu bikin capek tangan kamu ngetik sana ngetik sini? Anda itu mempunyai moral atau tidak? Anda itu manusia atau binatang gitu. Kamu itu manusia apa binatang? Yang kita bahas ini sekarang, saya mengenai tentang sebagian mereka itu menghina orang-orang Dayak itu. Bagaimana tanggapan Anda gitu? Bagaimana kalian itu menganggapnya? Memberikan tanggapan itu bagaimana kalian ini sebagai warga-warga Tionghoa gitu. Jangan hanya dipandang sebelah mata, jangan hanya karena kalian itu merasa diri Anda itu hebat gitu. Kalian anjing kalian tuh. Kau tuh kalau hak kamu ya, berarti saya mengatakan kamu itu anjing kau. Kau tidak perlu lagi komentar di sini. Sorry ya bro ya.
Sorry bro. Sorry bro ya, saya juga mempunyai hak untuk membatasi komentar Anda. Karena saya menganggap Anda itu tidak layak dianggap sebagai manusia. Kamu itu lebih kotor daripada kotoran. Anda itu lebih kotor daripada kotoran. Karena kamu itu bukannya warga Tionghoa yang baik dan bijaksana. Kamu itu lebih parah daripada seekor binatang. Ya bro ya, ni cầm komentar ngay chính thôi, nhẹ cảm xong lại cả ngay cũng vậy rồi. Ni cầm komentar ngay đó. Chính thôi nhẹ cả ngay cảm xong hay cả cũng vậy. Ni còn nhẹ cái hạ ấy xong mày xong, ngay juga hạ hồ gì blokirnya, hồ gì kan? Ngay mereka nya hanya komentar ini nah. Komentar tidak mampu untuk berdebat. Ni kong ngaca ni kong tiausinya me chi si thongnya nah. Nyimo pun si kang ngai song ngai kang berdebat dan nyimo ngai kon anto kai komentar anto ni komen mai thai chi pai. Ni cha hak ngai juga hak kok. Ngai juga hak. Ngai cha hak hoji blokirnya ni di komen chi pai. Lihat kena kita mengatakan tentang kayak peradaban Indonesia di antar umat Indonesia, jangan dibenturkan di antara satu sama lain. Jadi kalau kamu punya masalah, kamu jangan membawa ras ataupun suku. Jangan dibawa perumpamaan. Kalau kalian itu membawa suatu perumpamaan, siapa yang warga Tionghoa itu, biar saya yang hancurkan kepalanya. Kalau dia mengatakan orang Dayak itu tidak baik, dia mengatakan orang-orang Dayak itu tidak baik ataupun gimana, hatinya gimana. Kalau suatu penghakiman itu, ya, biar saya yang turun tangan, saya yang menghancurkan warga Tionghoa itu, kepalanya biar saya yang hancurkan dia sendiri. Ya tak tahu ya kan nah. Ni đâu sao thông nhân cả thông nhân gì chứ ni mổ lộ le có chút như này mà. Nhưng mà cũng là gì bên nhà phản đâu cái lẽ lẽ mà. Ni cả thông nhân ni thông gì á, cái thông nhân tự nhiên mỏ ni mổ cũng là có chút nhân sang sẻ. Ni mổ này ibaratkan mổ nó lấy seret gitu saya yang tidak tahu apa-apa. Hasil mới ba mẹ出題生寫，mẹ出題生ngay錯lihat thông nhân ngay打爆cái頭nào. Daripada Haisan Thongyin Sierra. Kawan, ngay cầm mengambil jika keputusan ngay lihat Thongyin dia ngay tak bau gitu na tak dip mian chiu dia chung di bau chiu gitu na dah. Daripada lihat Thongyin Haisan ni na nyong na. Jadi ngay cái inti gong chulai bai chen nyong hino. Ngay cầm jika tindakan sehingga ngay pun di Haisan ni na. Cái tị tội thì pun nga phạt ở miền chiêu à, cái tị tội thì pun nga phạt ở miền chiêu à. Kilo nga messenger đi lo ya. Jadi lihat fokus kini juga hai chu kèo thông nhiên juga. Chu kèo thông nhiên là si thông nhiên à. Dia lihat for bay kong thiu pai boy ya. Seharusnya ni maklumi kita. Ni menai pos si san kau jong à. Let el si ya me chi thông nhiên à. Tapi hai kong maksud sanksi dia ngai bertanggung jawab, ngai kong itu warga Tionghoa yang tidak terpakai. Mereka itu berusaha untuk mengadu domba di antara Cina dengan orang Dayak. Biar saya menghakimi dia sendiri ya. Saya hancurkan, saya pecahkan kepalanya. Si itu dia kisjit ko jangan daripada dia lidah hakajin pun jika tongsiwa. Ngay gọi ra kawan, ngay mình ăn như nào, ngay bạn mình ăn như nào, ngay mình dựa trong hình sáng sẽ terulang lagi ya. Dia faut an tiên tri như này, an ngài như nào, bon chân bon bon ra, chú kẹo à,
chú kiểu xì thông như nào tiếp này lộ bà ghi được tí kiểu chẳng nhỉ như xong cái ghi bạn này tệ chút lại ya kiểu orang ini merendahkan orang-orang Dayak, mencemarkan nama baik orang Dayak. Như tiến chi như là ngắt kiểu nhà mê chi à như cũng vậy à. Ngắt kiểu gì cái mê à. Để bảo ghi như là đang ngắt kiểu gì cái mê à. Cái dư sen thông ở đó, ngay sen thông gì à. Ngay sen thông gì à. Thông liệt như là ngay thông gì à. Tôi mình ngay cũng ngay đó ngay sebagai ngay menghakimi dia dah. Si tu dia, lihat yang hiu terlindungi ya. Dia kayak biang kerok saya kia yang mana. Dia biang kerok ada. Jika kan mau pos, jika mau menghina lihat suku ya. Tetapi kipos lainnya hanya kita sakai masalah pribadi. Lalu dia kayak maksud ada. Jika thongin menghina kita usah yang hina. Ini warga Tionghoa ini ya menghina orang Dayak gini ya. Lihat thongin ada kipos lainnya ngay sen tasih ini ya. Ngay sen tasih ini tahu itu nama men siapa yang chung kiu chung à chung cái men ada. Kisah hỏi sih kan nhìn kia trong hin bang, kia trong post dia trong isi cinta. Jadi ngay alung Cina dah, ngay mi cũng ngay phong lên xe, tetapi ngay mengambil jadi keputusan. Kalau hele như này adat mà hỏi này adat, có lẽ đây này ta patap mage, piang gì đó, piang gì chính Cina dah, sehingga kita tiap phải đi đâu hak aja na. Dia membenturkan kayak sampai kita jenis inti mah kawan. Ini mau kong warga Tionghoa atau lepan menghina orang Dayak, kasihan tuh ya, itu cukai wadah, itu cukai si thongin ada. Itu cukai si thongin ada, nhưng cho tại trong ngọn bay à, cái đó sát inti mày sao dia bởi vì hồi xí ada. Dia bởi song thong lagi kong à, bởi song thong lagi kong ada, hanya karena nya kayak provokasi ya. Ni cho thong hạt kỳ sa thongin atau lihat cái thongin pun yang thong siu yang mana. Ngay munnya jadi kiboy ya. Ngay cho korbankan lihat thongin thongat dia daripada seluruh jika hak yang pun thong siu ah. Ngay cho lihat ngay sensat dia. Ngay cho kalau ngay cho sehingga dah ngay puaskan kita saja hati ya daripada lidah saja di korban. Daripada kita menjadi korban yang mereka tidak tahu apa-apa, ngai cosat dari lihat thongnya nah. Dia si thongnya ngai cosat dari sana. Daripada kita thongnya nanti mai dong sih dah, siu mai ba, dia nak kayak imbas aja nggak. Hamba lihat soalnya alung cino, kayak itu pun si thongnya saya yang so sang sel, dia si kayak mai ji ya. Masa ni tahu saat TikTok edit mai cuci si Cina. Ni tahu TikTok ai met sudah si Cina, lalu ni post sudah media lihat dah ni show homo yang hina ngai munyo sa. Kan ngai post sudah ngai kibun ngai kawan kawan, ni sa kau di kawan. Kau lihat warga Tionghoa menghina orang-orang Dayak yang hina. Yang menghina itu siapa? Bukan warga Tionghoa, kamu yang menghina, bukan kami. Anjing kau itu. Kalian yang menghina orang Dayak bukan kami, bukan mereka. Mereka yang tidak tahu apa-apa. Kalau kalian itu yang menghina, kalian itu harus bertanggung jawab, bukan saya. Ngay ini thang kawan ya, ini kita ada, ini tuh saya kauli pada ini mau hoisi, ini tuh thongnya na. Ngay yang ini kicu tuh ada. Nếu sao bagi cái dùng hệ clip đó ngay như đó như mệt chút đấy rồi gì đó các cái depannya đó ngay truy sinh sạch sẽ như bagi lihat cái video ini nah. Tôi mấy ngày sạch nih
Daripada le Shekai Chikale dia si Kalimantan pun yang tong sewa ngai goyang sian tongnya berarti ngai itu yang mengambil jadi keputusan. Inilah biang keroknya, itu yang harus kita musnahkan dari licak muka bumi ya, supaya kayak itu jadi tidak kayak imbas. Như thằng chính này si thong ini ya, như kau lip koji, như mau naik benturkan di antara ras dan suku Cina maupun Dayak ada. Kalian itu jangan seperti itu ya. Kami di sini semuanya baik-baik saja. Kami di sini semuanya baik-baik saja. Tidak seperti otak-otak kalian yang kotor itu. Ya Bang Thang. Đâu có giúp mẹ sih jadi lihat fongai sen tim sudah ya. Ini warga Tionghoa ini memang tidak harus diberikan jika pengampunan. Ini harus diberikan suatu pelajaran. Ini yang harus kita, ini biang keroknya. Supaya nanti ke depannya itu memberikan jika efek jerah. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan untuk jangan sembarangan. Apa yang mereka katakan, kamu lalu untuk memprovokasi, membenturkan segala sesuatu di antar suku itu agar mereka itu berperang. Dan juga orang-orang sekarang tidak bodoh lagi. Ya, kawan ya. Orang-orang Dayak di sini semuanya mereka udah pintar. Tetapi yang perlu saya cari ini adalah sebagian dari oknum warga Tionghoa itu ya. Mereka itu pemicunya, itu yang perlu kita cari. Itu yang perlu kita cari. Ingat betul-betul. Bukan saya, bukan mereka. Warga Tionghoa ini tidak semuanya yang buruk. Tidak ada yang menghina. Hanya dia sendiri yang mengatakan. Jadi kita itu memberikan penghakiman itu terhadap dia sendiri. Bukan semuanya. Situ perlu yang kita ingat. Ya kawan ya. Melung chung thong yin tu phải ya. Tapi lijit pupure thong yin ki membenturkan, ada membenturkan lit thong yin gak kocu như nào kia phát membenturkan lên yang sang sai ki phát này bagi chút ấy ki tiktok kau chút ấy sang sai đó ki hắn này bagi chút ấy kêu ken chia ngay alun chi ngay xem thong at ya. Như thằng chín này ngay pasang badan dia ngay kok saya akan membunuh dia. Biarkanlah saya yang menanggung dosa. Ngay thong at daripada kan lidah hak aja punya thong sewa. Karena hay cũng kết cây với hội sĩ như người đó ngay sen ambil tindakan dan ngay sen camat itu tahu na pun kia sai kepuasan ngay mulai hak yang jit habon saya punya thong siwa dia thong yang si an phải dia chú kẹo dia thong yang là an chú kẹo đây kiểu ngọn bay đó nhớ mình có phải nghe các anh đó nếu ta cậu tiktok hồi gì. Tapi nyo sa mo na benturkan kita di antara ras dan suku ada. Tuy đến chi như là như nào. So những ai còn cái gì phụ này sĩ thông như đó. Sau tổ hay còn sau tổ heo nhất thì có lâu dưới những ai mà xả mệt chút đây đó. Lihat thông như ngay chim một loại à. Ngay chim tổ lấy đó. Đây cái temenggung hay cái kepala binua đó. Cái kepala adat biarkan saya menghakimi mereka itu orang-orang Cina yang tidak terpakai. Mereka Cina-Cina bangsat. Warga Tionghoa bangsat mereka itu adalah mereka itu memperkeruh suatu suasana di antara kita semua. Kita ini baik-baik saja. Inilah pengaruhnya. Mereka itu provokatif. Mereka ini dialah sebagai provokator. Ini yang perlu kita cabut dari akar-akarnya. Ini yang perlu kita basmi. Jadi kita ini semuanya baik-baik saja. Jangan hanya karena berbaur dari obongan bahasa dia itu. Lalu pada akhirnya ada timbul rasa bahwasanya kita yang merendahkan kalian, bukan kami. Bukan dia, bukan kami. Bukan dia, tetapi orang itu gitu. Mengaya, megia, tapi kayak foa. Jadi ngay kem keputusan kawan. Ngay mo
Ngai mau jabatan nyen, tetapi saya ini berani bertanggung jawab untuk lihat sang saya. Như thằng ngai alung jin ko ai bai. Bagi kepala benua, kepala adat dikumpulkan. Saya berani menghadapi warga Tionghoa seperti itu. Tetapi tidak semua warga Tionghoa itu buruk. Tidak semua warga Tionghoa itu berpikiran begitu buruk terhadap sesama. Hanya dia sendiri yang mempunyai pikiran seperti itu. Itulah yang harus kita adili. Bukan semuanya. Ya, kalau mau pancung, pancunglah dia. Bukan kami, bukan saya, bukan dia. Jadi kami ini tidak tahu apa-apa. Yang harus dieksekusi, dialah orangnya. Bukan saya. Mengaya. Megidosa. Menyidosa. Yang perlu dieksekusi. Bukanlah diri saya. Bukanlah saudara-saudara yang ada di sini. Dialah penyebabnya. Pemicunya itu adalah dia. Còn như thằng kawan ya. Cấp pemicu ada. Ngay ba punya kaki liu kasih linau. Ya. Kita fan post dia. Bahwasanya mereka ini warga Tionghoa ini menghina orang Dayak. Yang menghina itu siapa? Yang menghina itu siapa sekarang? Yang ngepost itu siapa? Itu yang perlu kita tangani. Bukan semua orang Tionghoa itu. Tidak, bukan saya yang menghina. Tetapi dia. Kalian itu awalnya itu kalian itu timbulnya suatu masalah itu berawal dari TikTok. Dari TikTok itu sehingga timbul postingan ke publikasi yang menghina bahwasanya orang Tionghoa ini menghina orang Dayak ini begini-begini. Siapa yang menghina? Tidak ada. Tidak ada. Saya tidak menghina. Kawan-kawan saya tidak menghina. Hanya orang itu yang memposting. Siapa yang memposting? Itu yang perlu kita cari. Itu yang perlu kita hadapi. Bukan saya, bukan kita semua. Jadi kita sekarang menggunakan akal logika kita secara sehat. Jadi berarti dia yang tukang adu dombanya gitu. Ya kawan ya. Mengaya, menyitu sa. Dia postingnya ada follow lại các hay cùng dữ gì kayak masalah ke depannya ya. Dia postingan kan lo ăn to lèo. Lo liền to lèo. Jadi ăn to nhìn còn ngay theo thế này còn đi lèo. Tapi lihat form mempostingnya dia ngay maupun kiện họ. Lihat kita ngomongin dia ngay maupun kiện họ như thằng Jin này. Ngay maupun dia hanya karena nyi thongin hỏi si san như nào. Kita bagi pun ngay kon ada. Kita lihat thongin hina lihat kayak orang-orang Dayak. Kita si awal sih dari TikTok emet sudah selesai. Nyi kalau saya nyi kiang ay thongin nyi tidak mungkin dia nyi menggiring kayak opini ya. Ya, nyi thang Jin lại. Kalau met xuất selesai dia nyi kayak hay còn lý hạ đó kita sa còn các lele các này dipanggil ada lihat thongin dia ngasih tari ya ngai pun kayak pelajaran sehingga kedepannya dia mau cocok dengan si Cina mới hồi xí đó mới hồi xí chít các hạ cái như nào cái cần cảm này posting chút lại như chẳng cái kiểu sa TikTok ấy cậu chút đấy si Cina lalu yang lihat fan po nhìn hina đâu đi đâu có chủ như này ông hina như chẳng cái con chỉ đó hỏi nhìn ngay alung xin đó cậu clip kẹo con nó ngay hạt đu hành bị ông hina kéo sa xin nó kim bun ngay tangga pada ông hina dari kin puja ada ngay jawab dah sebagian oknum itu yang bersalah itu tentunya yang benar kita katakan benar yang salah kita katakan salah ngay mereka ada yang tahu tidak tahu apa-apa nanti pada akhirnya lalu terlibat yang mereka yang tidak tahu apa-apa disalahkan semua orang. Tidak ada semua warga Tionghoa ini yang buruk yang mana. Tidak semua warga Tionghoa ini jelek. Ya.
Yang mana yang berbuat salah itu yang perlu kita eksekusi. Itu yang perlu kita ambil tindakan. Bukan semua orang. Bukan mereka yang tidak tahu apa-apa. Ya, ngay còn đang. Nhí con ngay lít kỳ tao hẹn này không đó. Nhí con ngay kỳ tao cầm không đó. Nhí con ngay yếu số gặp mô số không đó. À cái gì khỏi này. Để tiên tri nhìn hả nhá, nhông cỏng ở đó. Tiên tri nhìn hả nhá, nhông cỏng. Để xí mê masalah搞笑啊kawan. Để xí mê masalah搞笑. Cái này post chút hi liêu à. Cái này post chút hi liêu. Ngay truy sen tả gì như nào. Ngay bác truy sen tả liệt thông như này như nào. Bảo sao như ấy khủy ở cô chút như nào. Ngay mới mệt đâu đó hả nhá. Cả ra như cổ vậy bây giờ hỏi xí sẵn như nào. Cái đó nhìn sinh tí mày mà. Cái đó nhìn sinh tí mày mà. Nhớ sao xí tị tội cậu cho để xí chín. Nhớ tị tội cậu cho để xí chín đó. Nhớ là anh bà ghi lọ mẹ đi à. Như kèo tên chi mò như nào. Hắn bà ghi cũng ngay khó mà. Để số liệt phụ mà bà ghi như đó. Hay cùng ký đó xa. Các hạt cái đợt bà nhá thụ tỏ đó. À liệt phụ ngay xin. Ngay xin ajukan đó. Saya lihat phụ lihat cái membagi như nào. Jadi yang perlu kita usut ini bukan kami, bukan mereka, tetapi orang yang membagi ini. Jadi yang bersangkutan ini, yang perlu kita ini, kita memberikan suatu efek jerah. Yang berbuat jelek ini, yang membenturkan suatu masalah, bukanlah saya, bukanlah rekan-rekan saya, bukanlah mereka tidak tahu apa-apa. Yang perlu kita hakimi bukan kita semua, karena kita ini orang-orang biasa yang tidak tahu apa-apa. Jadi kita harus mengambil suatu tindakan itu, mengeksekusi orang-orang itu. Mereka siapa yang berbuat, itulah orang-orangnya yang perlu kita tanggapi dan juga kita urus betul-betul, urus benar-benar. Dialah, jangan samakan semua warga Tionghoa. Gitu dia. Warga Tionghoa ada juga yang baik, ada juga yang buruk. Orang Dayak juga ada yang baik, ada juga yang buruk. Begitu pun Melayu, ada juga yang baik, ada juga yang buruk. Madura begitu juga, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi jangan sampai eksekusi semuanya. Di situ perlu kita ingat. Yang perlu kita ingat. Jadi mau hanya karena jisanya metfai, jisannya yang ini. Ngay kang mai ngak yang nyikot hết ngay kin punya siga Tuhan bagian à. Tetapi cái đâu sao xin á? Cái sao sang đi mày đông si à? Pun enggak chi thông chậm yang hen. Begitu. Ngay sen thông si ya thongin goyang à. Daripada cái cincin ban thongin punya thong ada. Ngay đó. Ngay sen thông xỉ như thông như thế, chặt thông như thế, ngay chỗ ngay mau chui à. Daripada cái itu unti mai dong si pun cái thông siu à yang kawan. Soalnya sangat jika kai di pufun si thongin memang tidak bisa dipungkiri ya kan, memang si thongnya nah. Ngay mấy công penny kawan. Soalnya ngay kampung les kai di pufun si thongnya nah, senyum ini. Ni siang aja, kita sampai curi si cip. Kasih gilnyong bagi ya, cuci me hanya jejak grup. Cái jejak grup kan dia sa kon nói phân bagi ya, cut. Bagi tu kia cái cô chú ai grup yang hina, như đó sa yang man hin tanggapi yang hina. Lihat thong yang hina sen thong dia. Sen thong dia lah lihat thong hina. Daripada ka thong chiu li đó thong hina. Ni gì gong nó đó. Lihat thong hina ba, mua dùng thong hina, thong đi có chẳng. Nah eksekusi ya, tahu dia tahu na, mau coba daripada cerhai tahu na punya kata hara. Nah di situ. Kalau terjadi jika sang saya yang hendak terjadi jika permasalahan ada.
Kurang lebih sẽ dùng hình. Jadi cái phải đó mới phải sao. Chúng lihat lihat dùng hình. Membenturkan jika masalah kita thông nggak thông xong awal lalu kita này seret lỗi jadi pin lượng set như nào à pin lượng set như nào à cái post ấy pin sắm set như nào à你通人是想做梦哦做了哈padahal ba mesika gitu saja gitu saja做出来呀没爱吧没你都啥吧 tapi gitu saja jadi kinh hà nghe này xong người lại à ngay xong người lại đó chỉ cần mình cũng chém mày sa tetapi jika keadilan ada jika kebenaran ada dia salah ada jika mungkin salah tetap salah kita tidak perlu harus membenarkan orang yang salah bila perlu lihat fohenya sama gitu nanti sama gitu aja supaya ada mới hỏi đổi dự sẵn như nào dầm sẵn cũng cho dầm sẵn Tuhan cũng cho bông bày gì trên thế nhau hình đâu bông bày gì chỉ là bông bày gì cái tragedi đó bởi cũng phản treo nạn phản loạn đó sẽ thông nhiên sẽ hỏi gì thông nhiên lo kinh bu nhìn nhau còn đấy kinh bu như cerita sẽ gì giống cái lo membangunkan dia kayak membangunkan loka harimau yang lagi tidur aja. Jika si Shenpura 7 mian đã nhìn si dầu post dia post mai thải chi bay anh đó à. Nhưng bây nhìn thông này mình chi à. Cái 7 mian à. Này của người thằng. Cái si post itu như ba như rồi như anh Kiang tapi cái dampak qua những di nó này xa rồi ngay cô yang chân thông là nhị dạ thông nhiên ngay mẹ nó thông nhiên mà con này nhưng cũng ngay mẹ nó thông nhiên daripada kita sang di medungsi ini jadi kena kayak imbas siu muda memperkeruh kayak suasana sehingga mereka itu ada yang bertanggapan seperti ini itu jadi kalau Hyuna diredakan sih nah kapan main nah mengulang lagi jika tragedi mong baik sekali thông nhiên juga pun thông nhiên hỏi gì à jadi lihat jika pun si kem tindakan cahaya kau introduce sih ngay tetap di barisan yang pertama saya harus mengadili mereka. Kalaupun jika haknya juga kayak hak theo dah. Tetapi untuk menyangkut lihat kayak sang saya jika tetap mengambil jika tindakan lihat bahwa pun jika efek jerah supaya kita mengadu domba di antara ras dan juga suku. Kalian itu bermain di situ di TikTok ataupun di mana di FB itu urusan kalian tapi kalian itu jangan menyangkut pautkan di antara ras dan suku supaya nanti mengadu domba gitu tidak baik itu bagi diri saya itu hal-hal yang sangat sensitif dan juga tidak baik di pandangan orang. Nhưng ngay cảm luôn như si bộ sướng ngay cầm liêu vô thông nhiên cầm liêu điểm ngay thổ ya thông nhiên xỉa đã daripada kaya trên thông nhiên xỉa đã chứ mà cái đó kan di mày dong sih yang anda mereka orang-orang yang tidak tahu apa-apa mereka adalah orang-orang yang tidak berdosa mereka adalah orang-orang yang baru lahir mereka itu orang-orang yang belum begitu memahami tentang langit dan juga bumi ataupun alam semesta ini. Jadi jangan dijadikan korban. Jadi yang perlu kita adili, yang perlu kita hakimi, itulah siapa pemicunya, siapa penyebabnya, itu yang perlu kita tangkap. Itu yang perlu kita hakimi, itu yang perlu kita adili. Bukan semuanya.
Jangan mengatakan semuanya. Ngay cảm kawan, ngay cảm tùy có sa, ngay alung chin cảm tùy có sa. Dia kocu ngay juga cảm tùy có sa. Ngay cảm cả cái sa cũng vậy, ngay cảm cả cái sa cũng vậy đó, ngay à, ngay cảm cả cái sa cũng vậy à, ngay cảm gì cái sa, hay có YouTube thực sự trên này nè, hay còn các cái video yang dibagikan itu, hay có kita sa tanggapi dia ngay gì cái sa sen, ngay tùy sen gì cái sa sen. Abu jak temenggung, abu jak hamtok kai kepala adat, kepala suku, abu jak hamtok kai kepala binua, ngay sen nhị à. Jadi ngay ham gitu mau sapa hama. Me hanya karena leh haka nyen buan faya. Ke faya ba licak, jika urus licak sena. Me urus semuanya. Dia haka nyen memang ini cok ya. Sehingga ada pun gigit kayak efek jarak. Dia kayak penghinaan supaya nanti kedepannya tidak berlarut-larut ada menghil coji kayak perdebatan kami kong coji kayak jisi kong saling menghina yang dah. Inilah orangnya. Kita tidak perlu mengatakan semua. Jadi yang warga Tionghoa itu siapa? Dia orangnya, bukan kami, bukan dia, bukan siapa-siapa. Kita cari orang ini aja. Ngay cảm nhiều. Ini kan kah ada metode sini ngay langsung barisan yang pertama saya siap pasang badan untuk mati ya. Daripada nanti mereka semua yang tidak tahu apa-apa mati konyol. Mereka yang tidak tahu apa permasalahannya, mereka yang lagi bersantai, lagi menikmati hidup lalu mati konyol gitu. Tapi ngay lah, ngay thổ liệt thông nhân siệt dia. Kalau ngay daripada thông si dia ini siệt dia aja, nhân siệt dia. Jadi mengali itu hakanin kong fainya kocu na, lihat thông nhân dia, lihat thông nhân kong fainya kocu na, mengai đâu sa, megi đâu sa. Mengai alung Cina. Jadi yang perlu dihakimi adalah dia, warga Tionghoa. Dia orangnya, bukan kami, bukan mereka. Dia yang perlu kita eksekusi. Senyong. Kepala binua saya juga hadapi ya. Kepala adat Pangkalima juga hadapi semuanya itu. Ini hang Cina kawan. Kan yang tinggal cungyo tiao, kan yang tidak ngacungnya kio chen tiao untuk menghadapi lidah sangsa. Ni mình đồ ngay chỉ nấu thông nhân mấy, ngay muốn nấu thông nhân. Ni mình đồ ngay ăn uống số cả thông nhân mấy, ngay như thôi jangan đâu bút theo liều cả thông nhân liều à. Nhà thơ dân thì chữa cho cái đủ thơ dân cả chạy số ngày liếp cho ngay đủ cả thông nhân liều à. Để bữa ngày phải nấu thông nhân. Ngay đủ phải nấu thông nhân à. Nhưng mà cả mày nhé, mày như này cả lọ à. Mày cháu chiêu nhân mày mặn bù la mày mặc cái phát nhân ngay chân phụ ngay cả lọ à. Tapi jika kak dojen ba jika một cuộc hội chỉ là thông nhiên là như đó. Cha hội gì cả mai nhân hội gì cả một cuộc hội chỉ là hạ nhiên à. Chứ hạ nhiên ba juga kêu chi liang ngay hết rồi lihat juga kêu chi liang mà. Tapi kin punya dia ngay kam pasang badan. Hay còn jit sia dia metode si cien dia ngay kam pasang badan. Ngay kam pasang badan untuk pun dia hạ nhiên. Si đó dia. Cái đó sao dia? Chẳng hiểu đi. Chẳng hiểu đi rồi liệt phổ sa là ba một cái đâu nhìn này sa là chiều như thế mày chỉ bay cầu tị to cầu lấy cầu đầu biên cùng lấy cái hạ cái nhìn hình na lấy cái cố trụ như này như vậy gì à cái này bà ghi chỗ đây cái clip vậy à này bà ghi chỗ đây à như săn cái này bà ghi à như con nó như sao vậy chọc vào
Ngay chokola. Karena ngay tu ahli di kampung tu lihat tu je na. Lihat chen pudu tu ngay li kiri kanan chen pudu ngay ka thong yin ji ya. Ngay chỉ ka thong yin à. Ngay còn cái dịch vụ của sebagian ya, sebagian hakanya. Kita kan anyong kong, bro. Dia ngay mun ngisi na. Ngay mun ngisi cái này posting chút lại. Kita sakan kau TikTok ai sáng sẻ. Cả phân phối nhìn còn cái ghi cọc. Ghi gần cọc anyong cọc. Ghi còn như ba chúng ta là gì trong na. Ban nhà phản ghi còn. Ban nhà phản là đó. Jadi jak post shoot lah ya, kio orang ini menghina orang Dayak gitu ada. Menghina orang Dayak itu jongong bla 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 yang hina. Tapi lihat kayak boy baji masih jauh post shoot lah yang hina. Ngai munition. Kalau ni hoi tongin, kalau kamu itu adalah sebagai warga Tionghoa yang baik, yang mempunyai pelajaran, mempunyai attitude ataupun etika yang baik. Kalau kamu pintar, tegurlah mereka. Bukan kamu itu memposting, memperkeruh suatu suasana, gitu dia. Hayang ngomong kawan. Kamu ini berarti dalam arti itu kalau kamu memposting, kamu itu mau membenturkan seolah-olah warga Tionghoa ini menjelekkan orang Dayak, kan begitu? Kiki sih orang Tionghoa ini menjelekkan orang Dayak, wah. Jadi warga Tionghoanya itu siapa? Bukan saya, bukan kalian, bukan mereka yang menjelekkan, tetapi dia sendiri yang kita hadapi itu dia, bukan kami. Kalau saya itu juga belum tentu setuju kalau mereka itu berkata sedemikian. Jadi jangan hanya karena sepatah kata itu warga Tionghoa itu kami seolah-olah kami itu buruk gitu. Itu urusan kalian, itu main di TikTok ataupun di mana ya. Tetapi kalian itu jangan membawa ras ataupun suku, bawa saja menjual warga Tionghoa lagi. Menjual itu sebetulnya menjual nama warga Tionghoa. Warga Tionghoa ini menjelekkan orang Dayak. Tetapi warga Tionghoa yang mana? Siapa orangnya? Gitu dia. Ya. Selama saya diam di sini hampir 20 tahun saya dengan warga Dayak di sini semuanya baik-baik saja kok. Kok sebagian dari oknum itu warga Tionghoa itu mengatakan hal seperti itu. Kalau mereka mengatakan hal seperti itu berarti bukan kami. Bukan mereka yang ada di sini. Jadi yang perlu kita tangani adalah mereka, bukan saya. Saya juga tidak akan membela kalau mereka itu salah. Malahan di situ yang siapa yang memberikan suatu eksekusi, nanti saya akan dulu yang memberikan suatu tamparan yang keras untuk mereka. Dari kayak Tito ya, Tito kira saya betul publik iya jadi ya kawan. Dari Tito gini pas sudah publik ya, bukan publik kira saya kalau kira saya share-kan pun kayak kira sakit pun kayak dari kan messenger. Kayak kon kira bagi-bagi antau juga. Hanya karena lihat fan hoyin kong salah boy atau mai dosi. Apakah kena lihat fan hoyin tu telepon salah meh? Oh mungkin kita salah, tak peleset lidah. Haruskah kita membagikan seperti itu? Ya mungkin lihat fo juga ya kita perlu juga memberikan efek jarak lah ya. Tetapi yang membagikan itu bagaimana? Kalian itu menganggap itu mereka itu menganggap dia kayak dia fan hoyin kong kayak boy salah. Tetapi yang membagikan itu dia tambah lagi kata-kata bahwasanya warga Tionghoa ini menghina orang Dayak gitu. Yang dibagikan itu. Yang saya kurang setuju di situ. Yang menghina itu siapa? Warga Tionghoa. Warga Tionghoa yang mana? Yang menghina orang Dayak. Bukan saya. Bukan saya. Tapi dia. Bukan saya, dia yang ada. Bukan kawan-kawan saya yang ada di sini.
bukan kawan-kawan saya yang ada di sini. Yang perlu kita adili ya dia orangnya, bukan kami, bukan saudara kita yang ada di sini. Kalau dia bersalah ya tentunya orang itu yang kita panggil, satu aja, bukan semua warga Tionghoa. Kami hidup di kampung sini aman-aman saja kok, kan begitu. Jadi mau naik provokasi ya kawan, tolonglah ya. Tolong menaik provokasi suatu suasana yang tidak baik itu. Ya, saya merasa itu sangat kurang menyenangkan bagi diri saya. Itu sangat-sangat kurang menyenangkan bagi diri saya. Saya merasa agak, hati saya ini merasa agak sedikit citolow out of yang enak. Merasa itu terbakar jantung saya ini. Terbakar karena bahasa mereka. Jadi kalian itu jangan melibatkan semua orang. Bukan kita ini dalam arti kita ini, bukan karena kita ini takut ya, bukan. Tetapi sebagaimana kita ini menghargai di antara sesama ya. Kita ini hidup ini yang rukun-rukun ini di sini. Di Kalimantan Barat ini. Ya, kita berbahasalah yang baik dan benar supaya nanti ke depannya tidak ada kata-kata yang terlalu negatif di pandangan orang gitu. Nanti kalau mereka itu berpandangan seperti itu, nanti pada akhirnya banyak yang disalahkan. Padahal yang membuat kesalahan itu kan hanya satu orang. Bukan kami semua. Bukan kami semua. Sedangkan kami ini yang tidak tahu apa-apa. Begitu. Yang perlu kita adili, kita hakimi. Yang perlu kita eksekusi adalah satu orang. Bukan kami semua warga Tionghoa. Tetapi yang dalam postingannya itu, dia mengatakan warga Tionghoa ini menghina orang Dayak. Tetapi yang warga Tionghoa itu yang mana yang menghina gitu. Pertanyaan saya. Kami ini di sini, kami ini dengan orang Dayak itu adik-beradik kok. Kan begitu. Jadi jangan mengatakan orang Tionghoa ini menghina orang Dayak. Di situ tidak betul. Itu di situ udah sangat-sangat itu meresahkan gitu. Anda nyengkiang lagi kung di Kiboyo. Di sini warga Tionghoa. Warga Tionghoa sih henaisasi. Yang posting itu kamu yang tambah cerita. Yang kamu tahu itu kalian itu kan dari TikTok sana. Dari TikTok sana kalian itu berdebat. Mengatakan itu hal apapun ya. Saya tidak tahu. Tetapi yang di dalam postingan itu mengatakan kami, dia, semuanya seolah-olah kami itu berbuat gitu. Tapi kami kan tidak menghadiri TikTok kalian. Permasalahan kalian aja kami tidak tahu kok, kan begitu. Mesti dieksekusi mati. Sosial. Hewan? Sensi, bạn sensi yung ini no. Kita sakit kau tito kikong dia yung dia chính kan lagi kok, chính là dia ban nhà phản yung ini. Là chỉ xin ban nhà phản, langsung dia sana post出啲嘢事啊。Tapi jika kan mau nyungkok, kapos xuất hiện, chứ bây giờ sẽ ăn tôi cô trụ nhìn hiểu thằng không quay cả các bạn. Cô trụ nhìn này, ăn tôi cô trụ nhìn hiểu thằng không quay cả. Dia cái cô trụ nhìn mình hay còn thấy chứ tôi cũng hiểu thằng không quay à. Kayaknya Tang Ping Tangnya yang warga Tionghoa ini ya menghina orang Dayak.
Jadi jika ingin warga Tionghoa, jika hai warga Tionghoa mah, Ali kan ngalip semuanya orang warga Tionghoa. Tapi hai nyi mau, hai ngai mau, hai ki mau, thì các đồng tí mày đồng gì à? Chọn mà. Nghe còn đi cái bay, để cho các bạn. Siapa yang menghina? Jika tu mau menghina kita sah, tapi kita sah cũng phải bay. Như vậy sih à? Hay phải gì chứ cái nhìn nào? Hay phải gì chứ cái lên nhìn tí mày đồng gì nhìn mà? Ngay si đi săn mới đi hết rồi như nào? Ngay tan sa thông như nào? Ngay còn thằng, ngay tan sa đi hết rồi. Tapi ngay li siat ngay juga masalah sih. Tetapi ngai hanya karena kiboy ada ngai tan sa siat ngai masalah pak. Mai kiboy hanya karena kiboy kata unti mai dong si di thong siu à. Hay còn hanya karena ada jika permasalahan oleh thongnya cim dolai. Kina sadagi han masalah. Kina sadak dia dah supaya puaskan hati mereka daripada berjuta yang tumbang di luar sana. Anyongin kawan. Ngai korbankan jejak thongin daripada berjuta-juta thongin dikorbankan. Trong một biển này, các kỹ thuật để xử chính ấy kỹ tâm, kỹ thuật để xử chính ấy kỹ tâm cái gì nào? Kalau bila perlu kan nyentok tadi ngai sen eksekusi ya, ngai lihat thongin mau jong nyen thong kia, ngai thong pun kita sakona, ngai thong pun ada kocut in kona, supaya kita sak kocut ini jika heo kono jika dia jujit hamdo prinsip hidup ini nah, bahwasanya kita ini yang salah kita katakan salah, katakan sama dia. Daripada kan kita jika ungti sih nak kita cincin Putin fitnah, fin layak, kita thongin ini masa. Nanti di Jakarta gimana lu kok? Kan Jakarta emang itu gisan. Kan Jakarta emang itu gisan. Yang penting sih kan di post oleh grup di titik dah. Di post di grup di titik. Jadi kah mungkin? Ya saya ini percaya. Karena saya ini berdiri di barisan yang pertama. Orangnya yang ngomong gitu. Ngai berdiri ada juga si ngai koma. Dia kepala adat, kepala dusun, kepala binua, pangkalima. Saya berdiri sebagai mewakili warga Tionghoa. Saya ini pasang badan untuk melindungi si Kanyina. Ngai hiểu melindungi si Kanyina. Bahwasanya megi dosa. Mengai dosa. Jadi lihat for esen tolol esen cim tolol. Jadi jika Bang Hosen terprovokasi hanya karena lihat for cukai boy sehingga ki kondo lihat kayak kau nyin còn ăn mồi yang tapi mengai sakoni mo lihat thongnya sen tolol ya. Ngai kam pasang badan untuk melindunginya nah. Melindungi lihat kayak jika haknya nah. Ngai melindungi haknya hanya karena kita sang di mai dong si jen semua tidak imbasa. Kau yang thongnya cak thongnya mah bermasalah. Thongnya cak itu bermasalah kok. Thongnya ada thongnya cak jadi bermasalah. Daripada cuma baca unan yang ini. Ini coba ya kawan lah. Thongnya cak jadi bermasalah. Bermasalah. Sehingga ke depannya lihat thongnya bersisan loya. Ngai ko yang thongnya daripada cuma baca unan yang ini. Cuma baca miang yang ini. Muốn mày từ miệng từ nắn thế thông nhiên thế hồi gì thông nhiên rồi kalau như itu ya dah jadi ngai lihat ke keputusan dia yang membuat onar itu yang perlu kita bantai itu yang perlu kita nyicil thong ini shit aja dia thongin shit lagi jadi cái itu mau mệt cái đó như nào cái đó những tí mày đúng gì à cái đó những tí mày đúng gì à
Ngay juga anto cincin cicit cici mai à. Ngay juga anto pen juga li ability. Jadi nhiều sama ho sangkut to. Untuk leader saya sang saya. Ngay cầm khi shoot untuk liai barisan untuk tu leader saya. Ni kan ngay còn bây giờ cho mau hay còn cả cái postingan đó hay còn berlanjut ya. Leader saya hay còn bây giờ shoot sang saya đó ngay langsung khi shoot dia. Ngay kayak saya còn vậy. Yang menghina itu bukan kami. Yang menghina itu bukan mereka, tetapi dia. Dia orangnya itu yang perlu kita cari. Bukan kami. Kami ini tidak tahu apa-apa. Dia thông tin khối này thông dia. Lihat thông tin khối này thông này sama dia, theo nào này quạt dia. Daripada kẻ bạn chạy như này theo nào bây giờ. Ayo ngina kawan. Hingga ke inisiatif tu nyong siang. Jadi gitu apa kau sudah thật pun melebihi ya dah. Melebihi jika ham tu lihat sebenarnya mereka siau. Lihat apa jika adu domba. Jika pun tongin jika adu domba dah. Lihat lihat fan ponyen. Tapi lihat fan ponyen juga tidak sengaja kongcut lihat boy. Tapi lihat posenya dia kena fan tambah kayak kata-kata. Kita tambah kayak kata-kata. Jika chim gila. Kan mi chim ngay. Mi chim như đâu sao. Hay còn bún gitu sa chạy tỏ đó. Bún gitu sa thụ tỏ đó. Berarti jika lihat nhìn kan anh phải mengatakan lihat kayak laci yang mana ha. Tapi ngay đó ngay cầm khi chuột thì đó. Ngay hiểu cái shit bún gitu sa thằng. Mình ngắt thông nhiên phải, ngắt thông nhiên mau phải. Thông nhiên juga yêu họ. Thông nhiên juga yêu phải. Laci juga yêu phải. Laci juga yêu hỏi. Ngay cầm yang ngomong vậy. Fanin juga yêu phải. Fanin juga yêu hỏi. Tetapi yang kita eksekusi yang perlu kita cari. Chimnya phải thông nhiên à. Militer chen Putin ke imbas. Mau hanya jika phải dah langsung chen Putin pen phải chill yang à. Kamu kawan. Ngay cầm yang hadapi gitu sa. Yo sa kamu ah. Ngay mấy con như thế pakai kepala binu aja ngay cầm nhị kia. Pakai kepala adat aja. Pangkal 5 aja ngay cầm nhị kia. Tapi ngay cái shit bên cái thằng à. Bahasanya dah. Mình thông nhiên à. Mình thông nhiên chân phụ phải à. Lihat phải bao nhiêu con như phải aja. Chỉ có chỗ cái phải ấy. Mau hanya karena tidak phải dah. Dia chân phụ tiền đó. Ini kocoknya juga meju phải mau. Yang enak sih. Begitu juga orang warga Tionghoa juga ada yang buruk juga kok. Orang Dayak juga ada yang buruk. Orang Melayu juga ada yang buruk, ada yang bagus. Orang Cina ada juga, warga Tionghoa itu ada juga yang bagus. Ada juga yang buruk. Begitu juga orang Dayak, ada juga yang baik, ada juga yang buruk. Jadi kita menghakimi seseorang itu yang siapa yang berbuat, bukan dilimpahkan pada semuanya. Dilimpahkan semuanya itu mereka itu tidak tahu apa-apa. Mereka itu orang-orang yang tidak berdosa. Như vậy mà tao bé này limpahkan untuk pendidikan ini. So jadi bang bayi baju siang tong es cinta yang hendak kawan. Jadi dianggap itu semua itu buruk kayaknya. Dianggap semua itu buruk. Jadi lihat ya jika mencotet pun kita saja yang siam, jika khai phong kita saja nongsi, kalau jika ali tidak hiau gong cut lijit yang kibai dah, supaya dia jika yang mempertanggungjawabkan jika hakannya nah, lihat hakannya thong lihat masalah kok mereka. Kalau mereka yang berbuat salah, kau umpamakan mereka itu kalian itu merasa terhina. Berarti kan dia yang menghina. Mau dibunuh, mau diapapun, itu terserah. Karena dia. Jadi, kita memberikan suatu efek jelek pada mereka suatu kedepannya. Tidak lagi seperti itu. Tapi jangan kalian itu samakan kami itu semua adalah buruk. Hena, kawan. Ngay si xin cái xin ra ngay pun cái sa nyong kon, ngay pun cái sa nyong mệt đó.
Ngay pun kêu sa nyong hin met ada. Ni ngay si alidit ngay si tang sa li het do, ngay si an sa di jak thong nyen ni di het do. Li sian pu ko chu nyen na, ngak kiri kanan dia ngay pun nga bui chiu nyen na. Ngay juga nghiu teu di đâu sa. Ngay ali het do ngay juga nghiu teu di đâu sa da. Ngay juga nghiu teu hi bui ya. Tetapi hai kong lihat nyo si chin nyong met chut lai da. Ngay si ngay tan sa si ba. Tapi hai kita sa si kita chơi ko ni chong ke. Dia sa si nti mai dong si nyen. Hanya karena jika jejak hak anyen hoi si leader nyen chin do. Ngay si ngay losit ko ni ta untuk lihat kai lihat muka bumi ya. Ngay tan sa si ada ngay chiu ngay du cito. Itu hal-hal yang biasa. Itu kalau soal menghadapi jika kematian itu adalah jika kamu keabadian lah. Yang megang sih yang ada. Tetapi kayak penyebab untuk kita sayang dah. Mereka itu betapa sayangnya saudara-saudara kita yang tidak mengerti apa-apa hanya karena buruknya pemikiran saudara kita ini sehingga mengakibatkan saudara-saudara kita ini tidak tahu apa-apa sehingga jadi korbannya begitu. Như vậy à, con nào? Ngay kiêng mày nè, ngay lý sĩ đó ngay tụi mày kiêng à? Ngay giúp mày không có ngay kiêng. Cái liệt nhìn hay gọi bữa tả những mình còn gì xa những mày tả ngay chiều kẻ xếp xa mày tả liều à? Tapi jika kan ada cái dampak ada. Jika kan hanya yung ti yung chỉ mày, yung chin chit yung pen yung ka. Jika yung kawan, anto kawan yang hina ada. Jika menurut jika kongcut kayak itu, jika warga Tionghoa itu warga Tionghoa yang mana gitu, warga Tionghoa yang mana yang menghina. Jadi saya lihat banget kok akan pasang badan ke depannya. Nanti saya akan pasang badan untuk kalian lihatkan. Saya akan berjalan dulu menghadapi mereka. Mereka siapa orangnya. Jadi jangan bilang warga Tionghoa ini menghina orang Dayak. Warga Tionghoa yang mana? Ngay cầm còn akin mu ja da. Ngay cầm còn đó ngay cầm tôi yêu ạ. Dia yang kong besi an salah. Kini yang kong besi an salah warga Tionghoa wa. Menghina orang Dayak wa. Ki kong ki yang pan ni. Ni kan cái postingan. Ngay bởi phiền ni đó ni khối con cái postingan à. Ngay吹過度嘅都nhìn. Ngay juga du hung thị chỉ mỏi. Ngay juga du già oi. Ngay juga du kawan. Ngay juga du chin chit. Chin phụ ba ngàn đô pen nhiều đi. Ngay cầm những con bay đó. Ngay cầm khi đi khai bảy san. Ngay mê con đồ tu. Ngay du xem lại có chút nhìn mẹ. Ngay kalau lihat thongin mana sakit itu mai daripada apa kiacian ban thongin dah pun nggak sakit ya. Ni korbankan begitu na. Korbankan di tak thongin apa kiacian ban tak thongin pun nggak sakit ya. Saya lihat ngay kam maju dah untuk kia kayak ke depannya dah ngay kam menghadapi ya. Siapa tidak thongin bermasalah kok. Dia tidak thongin bermasalah kok. Daripada kita nhìn nanti mai dong si nhìn lah. Kimo kok ngai boy ya. Lalu akhirnya mah warga Tionghoa si Anto warga Tionghoa semuanya itu yang nonton live saya ini bahkan mereka yang berdagang itu, mereka pembisnis itu, mereka pemulung itu, bahkan mereka itu yang bekerja tani ataupun mereka itu mempunyai kebun. Ada juga semuanya itu rata-rata dikatakan warga Tionghoa semuanya gitu. Jadi siapa? Siapa yang bersalah? Siapa yang membuat kesalahan? Itu yang kita cari itu orang yang membuat kesalahan, bukan semua orang itu yang bersalah. Chúng bông phải thông nhìn nhìn thông sẽ nhong hình là các bạn. Chúng bông phải đã thông nhìn mấy nhìn thông sẽ nhong hình là cái nhận diện. Ngay của người thằng. Thông nhìn là đã bởi cái có chủ nhìn thông sẽ nhong hình là cái nhận diện.
Jadi cium lagi kayak pemicu hemedungsi ya. Bahkan orang-orang yang tidak berdosa ada, orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, orang-orang yang sama sekali ada, boncen gimana? Boncen di medungsi pun yang hồi事啦. Cái bây giờ ba ngày xí chiều tìm bù lộ, chứ lâu chung mong phải giống như là ngay cái instinct đó, ngay instinct sẽ giống như vậy. Nhưng mà có sao là các bạn, ngày ba mình juga ăn eo như thế. Soalnya dia sebagi chút pun ngay chú hiểu thụ siêu, ngay hiểu thụ siêu đó, ngay hiểu thụ siêu đó, ngay nút tổ liệt nhìn cầm nhông còn quay đó, khi cầm nhông còn quay đó, ngay cầm khi chút đi tùy ý, ngay nút tổ ngay liệt phô đó, ngay chạm cái thằng nào mới cho mày. Daripada ngakai chin cit ngai kawan hiung thì chỉ mày lý tới những tí mày đồng sĩ cái thằng nào bên nhìn chạm mày ra ngay cô giang ngay sinh chậm cái thằng nào cô giang nếu thông nhân xiết chạm mày cho mày thông nhân xiết đi chạm mày cho mày thông nhân xiết đi chạm đấy mày cho mày à daripada cái đâu những tí mày đồng sĩ bên nhìn cái thông chịu đến chi đâu như nào 手機上即係講時同人聽用時同人啦，喺度時同人聽用係嘛？呢度實舊啲都是咩嘅masalah，事實我哋夾咩嘅masalah，你細聊班純類純熱呀講幾多白條咧，夾咩嘅masalah個？呢度實要用原事啊，特別呢實搞出嚟咧，變出啲嘅adu domba。Macam hak angin, you fat membenturkan kat lek kayak kocok ni yang ni siapa kau ah, ni siapa homo yang ni na. Ngai si losit kau ngai si losit kau, ngai kalau ngai si ngai juga tidak jadi masalah. Tapi ngai ba kalau hiểu ngai melihat yang hal ini terjadi yang ni na. Ni posting ya cut si anto nhìn kono kawan, ni posting cule anto nhìn kono. Bahkan lek kocok nhìn juga han hiểu thằng thong bay à. Ngai lisai kocok nhìn soto hiểu thằng thong bay kok. Yang ni nanda. Tapi hanya karena ni kong lihat cái segala hak anjing na. Các bút sấy chiu liao, các sấy chiu kêu son vào chim hết rồi, kêu son là chim chiu rồi. Jadi seolah-olah ba, seolah-olah ngay đó sao ba ăn phải nhìn, ngay đó sao ăn phải nhìn. Padahal ni đó sao ba cái cậu tít tội nhìn. Cậu tiếp tục cậu lấy cậu gì đó, sinh cung gì, chứ mới còn lá gì ban giờ phản đâu cái lele trong hình đó, chứ còn xì có lá đâu cái lele trong hình đó, nếu sao bác muốn này bà makan những cái chuột trong hình đó, jadi nyala itu kita hapus saja ini dia, kira warga Tionghoa ini menghina orang-orang Dayak trong hình đó, như chiều lòng bắn hình như đó saya simpan, cái gì me còn ngay ở campur di kita sakai urusan mà kawan. Tetapi lihat si Ajong Indah, dia ba uncotet anyong kong ay boya, uncotet mo kong lihat kay warga Tionghoa menghina orang Dayak Ajong Indah, kipos sudah ni ko jikon ya, dia si hoi si ado nyanyong kong, jadi kita sakot do si seolah-olah si kan jindo anfai ni Ajong Indah, tapi ngay cầm kong, ngay từ ngay hadapi cái ngay hadapi đó, lihat như ngay sen dia. Cái postingan ngay juga jauh, lihat cái TikTok ngay juga jauh, ngay này piong hira. Jadi cái tujuan hemedungsi yang ngay mun di sana. Ngay kam kongkok, ngay kam membantah semuanya. Ya, mungkin mereka itu menjelekkan ini, orang-orang seperti ini, mungkin mereka ini mempunyai pemikiran yang tidak baik. Mereka memikirkan kalian itu buruk. Padahal warga Tionghoa juga ada yang buruk. Contohnya apa? Contohnya seperti dia. Dia memikirkan orang buruk. Berarti buruknya lah diri dia. Jadi yang perlu kita eksekusi, yang perlu kita hakimi, yang perlu kita memberikan pelajaran, itu dia. Dia orangnya. Bukan kami. Saya ingin kawan. Saya ingin mấy ngày đó sao mua chùi như nào. Mấy cái mua chùi. Ngày đó sao tự nhiên sao mua xịt như nào. Nggak kawan juga Chen buat tuh sama juga mau salah. Karena mau hanya karena kayak jiki boy ya, ini mau kong lihat kayak warga Tionghoa yang bilang,
menghina orang Dayak yang udah nyiba telepon salah yang komboy seolah ngai dosa mau menghina ngai dosa tidak hidup dengan damai tentram bersahabat bahkan kami itu seperti keluarga kami itu satu atap satu bumbung kami itu satu ladang satu lalang gitu bukan saya orangnya di sini kita ini berdiri untuk menegakkan yang kita katakan yang salah kita katakan salah yang benar kita katakan benar jadi yang perlu kita tangani tidak semuanya jadi kita ini sebagai warga negara kawan sebagai warga negara tentunya juga toleransi ya untuk memaklumi kalau mau nak lagi isi salahkan semuanya yang ada mau salahkan semuanya ya tentunya jika chim kayak solusi untuk dijak nhìn yang ban còn phải lấy trụ ấy sang sẽ tùy chi lấy cô trụ nhìn là yang ada mau nút tổ lấy thông nhiên phải yang ada thông nhiên juga phải thông nhiên juga phải thông nhiên juga hỏi đó bahkan cái cô trụ nhìn juga phải kok cái cô trụ nhìn juga hỏi tapi yang kita eksekusi itu orang-orang yang buruk tapi kita tidak mengatakan semuanya buruk yang ada buruk karena apa karena dari lidahnya dari lisannya dari perkataannya itu buruknya mereka itu merendahkan orang lain yang hina như chiều em muốn kawan ha si mau kong bon ha ngay chiều cái thời gian kita sa bagi bengai chunga cinci kita ngay chunga cinci sih ngay lihat sifatnya na jangan tuh ngay lihat sifatnya bunyi sipnya na dah sip kiunya begini na ngay lihat dulu juga ngay cerita kalian kau cunin juga banyak masalah kok yang banyak masalah juga kok yang bahkan biasa song chong Jadi cái konyan song nango juga nggak usah baik-baik saja kok hanya karena cak tongin hanya untuk tuh dari cinta semua jika ben fai chiu yang tidak fai mau jadi kan yang berprasangka buruk kalau kita saya nosi hiểu trong chỉ cá nhau hen misalkan chúng tôi nhìn cái hiểu trong khoai sinh phao hay cái những cái trong khoai sinh đi thon 14年啦用啥上块一点个风喺度啊？cái啥又上块啊？cái啥上块啊？你點個風度喺度啊？你以為啊講啊？你先冇搞冇點係用講咧個出嘢啊kawan。你個出嘢嘅啫，jika ali itu pun kita saling dongeng na. Jika mau telepon hina kita usah. Jika ali tidak tu pun kita saling dongeng na. Còn kita usah enggak nhân hiểu pahami ya, tapi cái enggak nhân hiểu pahami ba itu han thao na hin no.搞笑mau gitu nhìn nè. Jika ali tidak pun kita poin chứ mau senggol gitu salah. Mày còn tay ở sai miệng nữa. Ngày lihat ăn kiểu đèo ngày tì. Ka bông phải cái sa tả ka mèo hầm tổ ka bà liung mà. Ka là tổ pin tả ka bà liung aja như con à. Phật gitu trong hình nào đó. Đúng như nó sẽ hiện, đúng như nó điều hiện. Mày tem hệ tay cái lên nhìn là. Mày tem này chỉ cả thông nhân trong ảo tổ họ mày cho mày. Mày tem cái hỏi sĩ thông nhân ăn chơi gò. Ăn chơi gò đó, ăn chơi gò lý đâu thông nhân à. Như năm ngày đồ năm ngày mà đó. Một này tay lộn kiểu sai chủ ấy sang sẽ mày. Chứ là thông nhân juga ăn chơi gò đấy mà. Chứ thông nhân mà juga
kêu bậy ya, jangan ah kêu bậy. Mày đem hề lo những cái chua, mày đi cái suasana yang tidak baik. Các bạn事情的出事，安難處理哦，kawan。安難處理了，咪講咩嘢？到嗰啲件事情咪出咗呢本事處理，哼，咪邊件殺都係冇本事處理啊！咪講嘢，咪個喊嘢，冇本事處理，咪帶你都出嚟啦，咪帶你都嘢啊！Kalau hiểu mau di sini kalau warga Tionghoa kita rồi lấy cái cổ thụ nhìn, để chỉ cái lấy nhìn ba một nhóm hiện ăn phải trong cái sự kiện này, những chỗ số lấy ăn phải sự kiện các bạn. Như chờ như cái yêu sang sấy đó, như cái yêu sang sấy như sấy sấy cái này chứ, như một tay nga li tahu hak aja nada. Như dendam pribadi ada. Ni leong sa leong man selesaikan ni mau libatkan ngay đâu nhìn à, ni libatkan ngay đâu nhìn đâu ngay đâu sabak nanti mai dong si nhìn, kita sa juga nanti mai dong si nhìn ya, kita sabak juga menyit dia hito se chim si nhìn, kita sa hi chim lui chong lui nhìn, jong cái phân phối chính sẽ ho, apalagi trong ngay nhóm hình kampung tu dia to, ni sẽ siapa, ni siapa cái gì đó,虽然đó ngay câu ở lên nhìn đó mungkin kita ngay hiểu pun juga lindungnya heng ngah kapeknya atau ngah pen juga bebek susang saya yang pun ngah siap thong ada kalau man lah kalau namanya karena thongin hồi si thongin lah ngay orang thang kawan jika kau lip koji một thật pun berlebihan. Chứ cậu lip của gì một thật vun chỉ đó chỉ cả anh juga jin mau anh juga jin hiung ya nếu sama nyingai semuanya tuh kalian itu bukan apa-apa nếu sama cenbu kalian tuh bukan apa-apa bagi kita sa ông nghĩ là đó jika ba nyi ba memang dong sih ki juga memang dong sih Cenpuba, kita ini tidak pandai, tidak ada yang hebat. Jangan merasa diri kita itu pandai, jangan merasa diri kita itu hebat. Kalian itu bukan apa-apa di mata mereka. Karena mereka ini memberikan kayak hamdo kayak rasanya bersyukur, rasanya keimanan biasa, keimanan saya dibandingkan jika yang terima, jika hanya lindungi jika mau tay itu salah li lingkungannya wah dia lingkungan orang nếu jika thongin itu masalah pribadi diselesaikan aja secara pribadi tidak perlu lagi seret mereka semua jadi akhirnya itu pada akhirnya itu timbul hal-hal yang tidak baik di pandangan orang lain. Sehingga ai cầm chè cái đó sao à? Sehingga jika hiểu lý hết đó hiểu lý thí chủ rồi à? Sehingga cầm chè cái đó sao? Meskipun dia kau hết đó, san kiểu giống kau hết đó. Jadi jika mau kong cái đó sao liệu ban hiện à? Ngay mấy kong kau có chút nhìn là luôn ngay kong có chút nhìn này bây giờ các bạn. Một cái nhìn là sinar sakti liung juga hiểu khi chủ đầu kiến punya lah. Nghe có ý thằng một cái nhìn là kỹ thuật số nó kết bụi cái hàng này bỏ chỉ cái nhìn là mungkin cái năng cái sòng gì bông bảy kỹ thuật yếu cho chùa đâu bảy đồng gì à cái chỉ cần mấy tí chắc hơi còn xem với năng cái tiêu kiến bụi như thế hay còn chít cả là một cái này nhìn tâm bỏ chỉ cái đây chỉ cái juga hàng bảy bụi cái phá sát gì đó cái thông như nó một cụ phải thông như nào cụ đã là như cái sông awal cái sông tàu ngã chỉ với tàu miền bao hắn mới cho mày bằng cái ngày đó xíu cái tàu thân mới cho mày nhưng mà này một sẽ rất lý tư nhìn mà phép thụ nhìn lấy menggiring cái opini bahwa saja lihat hongin dengan kok gele nhìn này yang ada yang ăn một thảo
Anyong an mo tawa. Lihat me cincong me cincong di cak hakannya na. Cincong hakannya menyong kuhoynya na. Như giờ ya kawan ya. Nggak lihat an kiểu đeo. Cái postingan ko yang naik chút gila. Cái postingan ko yang naik chút gila. Mesti jauh yang posting. Môi trường. Như thằng ấy cũng là môi trường. Cái timbulnya cái pemicuan thai. Cái pemicu ka apa? Kita satu tahu ba. Bisa nhìn ba bên đi mày tapi ngay còn hay còn lihat si Jin mày sudah ngay tetap ki curi. Nggak, saya ini barisan yang pertama untuk menghadapi mereka semua. Nggak juga mau pong Yen. Tapi yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Karena kita naik pot chulai hay còn kita mau naik chút yang dah. Ngay juga enggak pong Yen. Jadi bagi coach Jin juga mau kau sih kak. Dia sakai lip, dia saya tiktok aja. Kita juga molohi ya. Molohi kau ni đâu ra. Tapi nhiều sana umpamakan chonggi ya yang hina. Apakah kita saat pun phải untuk punya? Ayo hina. Jadi kalau warga lihat warga Tionghoa menghina orang Dayak, yang hina kekalian kita saya postingan si Anyong hina kawan si kasih anfayan dan kiang ya. Ngay kan siang dampak Anyong hina. Ngay siang dampak ali dia dah. Kalau ngay ali dia ngas kiang punya kot hera dah ngay merkiang. Karena ngay tan sasi ya, ngay tan sasi ngay li dia ngay merkiang. Tapi ngay siang dia hung ti wah, ngay dia cimai wah, ngay dia cin cicit, ngay dia jakoi wah, ngay dia pen dia kau. Kayak saya yang tidak tahu apa-apa, bagaimana mereka ini? Siapa yang mempertanggungjawabkan atas mereka ini? Ayo hina. Mereka itu tidak tahu apa-apa. Mereka itu tidak melakukan apa-apa. Bahkan mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Cho thông nhân một nhóm hỏi sĩ thông nhân. Chứ cho thông nhân là một nhóm hỏi sĩ thông nhân à. Nghe cô nào còn. Ngay theo ngay mình có bạn đang cái chút kia. Lấy nhau postingan mana chút kia. Nhưng một hanya kayak phát phổ như này sao cái này post lại cái còn liệp phổ đấy. Tapi cái mấy còn liệp phổ à, cái gì còn warga Tionghoa à. Cái gì ăn phải gì xin là như thế. Warga Tionghoa berarti kan ngay loh. Như đâu sao loh, ki loh. Semuanya loh. Jadi yang satu berbuat kesalahan itu yang perlu kita tangani, itu yang perlu kita adili, itu yang perlu kita hakimi. Di situ kita perlu mencari suatu kebenaran. Bukan semuanya yang bersalah. Bukan semuanya yang berbuat buruk, jelek, jahat. Tidak semuanya. Jadi ya postingan ini juga ansalah. Ansalah sehingga gitu warga Tionghoa yang mana. Coba jadi cetik langsung gemeng. Kamu dendam dengan dia, ketik aja nama dia. Kamu itu merasa benci dengan orang ini, langsung aja kamu hadapi dia. Orang ini mengatakan begini, ini namanya dia menghina orang Dayak ataupun begini, jangan kamu menyebarkan ini sebuah isu. Bahwasanya kami ini coba kêu kawan như thằng đó. Nãy si Ali cái sao si ho. Bukan kami ya, mana. Ngay ba chỉ Ali都已經上下了，搞出來了，一搞出來。Thay lidit, media lidit ba? An mo jicak trong như này. An mo siung cái gì kurang dewasa, mo siung cái dampak ini. Nggak juga kayak kong đó, tapi nggak mau siung kiosan kong. Jadi sekarang kita dari messenger kipun nggak ada sip kosannya nah. Yang ngay tanggapi yang ban hina di sia dah.
Tapi ngai mi kong lemban hin tanggapi. Ini hal-hal yang seperti ini. Jadi ngai tu hamgi mo ya, mo naik posting ya. Yang mai tanggapi lebih baik jangan diposting ngai kong, mo naik posting shoot lah ya. Kalau kau postingnya ini dia ngai juga di komentar gitu. Ini tidak layak untuk diposting ya. Kalau mana posting nak kawan, ini posting shoot lah ya. Kalau pun dia satu tosin lah yang mana. Ngai mi kong kiang. Ngay mi kiang kawan. Như bởi vì trên sa nhân kinh bu giả lời ngao bu khá lệ chẳng mắt theo năng ai tuhan mấy kiang à. Tapi jika kan siang hijin kayak itu sasina yang mana? Apakah mereka itu layak hidup atau tidak? Mereka itu mempunyai dosa atau tidak? Mereka itu membuat salah atau tidak? Yang enak jika yang siang. Kin bu giả ada di trên sa nhân itu tawat yang nada dengan tuhan mấy kiang. Karena jika kehidupan kan tidak harus kita memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana nanti ke depannya saudara kita, kawan-kawan kita. Saya jangan siang mah. Jadi dia jangan si Cina dah kawan. Dia jangan si Cina jika sipkin koli ya udah. Jadi ngau liu sip ni yang dah liu sip yang si Cina ngahan catatan. Ngahan juga catatan mungkin itu sabah mungkin itu sang dia. Ngai persip yang susah ini tapi liu sip yang si Cina ngahan mang susah tu ngahan dia. Cái pemicu, cái penyebab wilayah itu ngay juga hati ya. So jadi disinilah perlu kita kaji. Disinilah kita perlu menjaga untuk sesama hal buruk itu. Jika hal buruk ada, jangan sampai lagi terulang kembali. Jadi kita menjaga jika kedaulatan ada, kebersamaan untuk saling menghargai, saling menghormati ya, di antara sesama umat. Musisan lo ya kawan. Musisan lo ya. Ngay sih mấy masalah. Như còn lượng bán hin cái thứ nhìn hay cái tanggapi yang hin misalnya terjadi le jauh selesai. Ngay belum tentu pun nyentong ada. Như mau song là ngay belum tentu pun nyentong ada. Ngay lite những cái chung kita千万条nhân dia. Mungkin ngay pun juga lindungi ya. Tapi cái itu saya lượng bán hin à. Cái đó là vấn đề nào? Apakah kita jika sang đồ cái đó những sự chiếu dụng mà? Như cái đó sang đồ cái đó những sự chiếu dụng mà cái nào mình nhỉ? Cái môi dụng juga ha. Jika hiểu sang đồ pun juga lindungi ya. Tapi cái đó những sự chiếu à, chứ mà gì sih sang đồ? Kan juga mau gì sih ngay chỉ đồ yang thế nào? Như hi pen yêu, jika pen yêu mau chiếu được. Ni chim kawan-kawan mau chiu liao yang. Ni chim mai dah luar ji ke luar ji juga mau mai pan amang di si chiu. Katanya. Ni chiu juga mai ji si na yang. Hebatnya di mana? Tidak ada kehebatan. Hebatnya kalau kamu itu menggiring kayak opini itu apakah kamu itu merasa puas? Hebat diri kamu begitu. Aduh kawan. Kawan untuk tet yang. Nhìn mai juga nhìn thọ. Nhìn là nhìn sim, nhìn là nhìn chín, nhìn là con xiong tùy chi nhìn à. Chỉ có nhìn ba là nhìn nó. Hết nhìn là một cú hỏi nhìn là như nào, cú hỏi ấn độ nhìn là như nào. Ni chiều cả cái dân siêu, ni chỉ đó. Cái tùy chi ở ni ở bên mỏ, ni chim cái ni tùy mỏ hỏi ngay đâu xa nhưng mà. Mỏ ngày đó sáng đi mấy đồng sĩ như mỏ lo thì ngày chơi cổ gì đó sáng mẹ ngày si ứng sĩ giờ này chơi cổ ngày ứng sĩ giờ này chơi cổ nhỉ ngày chơi cổ gì đó sáng nhỉ cái đó sao ba pun cái con đầu siêu quý ba biến đầu wa lo sợ là khi mua hình ảnh như này như nó biến cái đó sai tặng ở ban mà cái đó sai cái mata yang đó cái đó sai một chuỗi một cái đấy xiong ở đó một tiết lấy con nó xí lấy chồng ở lấy xe thì đâu nhìn hình nào liệu ngày không đó để đi xuống mới đâu xuống mới chỉ cái nhìn mà cái bởi mỗi thông nhìn này bởi mỗi thông xí như còn là chỉ cái nhìn bún nhìn phá sao như mày thọ cái đam mày nè cái nó cái nhớ cái ủ là mày hồi đầu kia đâu xa như thế là nhớ cái ủ là hồi đầu kia đâu xa ngay sih bởi masalah sih sebetulnya ngay bởi masalah ngay juga mấy còn là bắn hình đây
mulai khawatir, tetapi rasa kemanusiaan ada rasa kemanusiaan. Saya ini hidup ini sebagai manusia, saya bisa berpikir bagaimana kehidupan saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Ini kalau emet si Cina mang kalau nyimet ngai jang, kalau ali bei song thong pan là nó mang kalau bei bunyin thong kan ah, nó mới còn nhẹ, ngay mấy còn nhẹ mang kalau bunyin thong kan ah. Tapi di sang ngoli ni tan sama di bei GC yang na. Ye belum tidur. Ayo santai semua. Ya udahlah ya, kawan ya. Jadi tôi lý gì kawan ya, lần nhớ sao nhiêu sự chuyện ya, nhưng siêu tay có chút như này là. Ngay lúc vậy ngay lỗ phú bên cái cổ liệu vẫn như con ngay đang vẫn tay có chút như nào, không siêu gắn. Hay còn ngay ấy kiểm nhóm ngay tin là cái là mungkin dari dulu ngay tôi hiểu. Tapi ngay mồi à, như con ngay ỏi à, ngay mồi à. Lỗ phú juga hay có chút như đó. Hả? Tapi ngay mồi. Kêu sao là vẫn hiểm gì là vẫn hina ngay hina gì nó ngay tôi hẳn mồi à. Nhớ tôi mới nhung hina. Ngay đó. Mình ngắt chung kỳ đó千万条你都satu handi ya. Mình lihat đó ngay hiểu angkat bicara, ngay xong nó lý tự nhiên là đó. Mo yang hindo si chen. Nhớ sao xong áo aja. Mo lo lý tự nhiên, lo hi atau hina lý tự nhiên. Để chuỗi đông xin như cậu lo hi đó ăn nguy hiểm. Ăn nguy hiểm cái gì phải ăn à nhé, cái gì phải ăn à. Phải ngay ở lùng trên năng của như thằng à. Cái gì phải ăn. Như số như ba sáng hết tổ thời ban hết tổ đó. Hay còn nhà ba nhà mẹ sân kiểu giống hết tổ kun tiền hết tổ cái him nhà ba nhà mẹ chỉ bởi nhìn thì harus ấy chọn nào. Như harus ấy chọn này phơi à. Phơi đó, phơi được đấy cái nhang khổ gì chút thời ban hiện còn ba sáng ở bây giờ đó. Cái nhang ti giống như là như một cậu lý đâu muốn này ồ là lý đâu như này ngay hết ăn chịu đó. Ngay phơi lì phơi như này ngay ti đều. Vậy ngồi hẳn nha dịch theo như còn chút cây bơi dịch theo chủ coi đó tại dịch son như nè anh không có thao ya tahu lebih dia jika semua ya saya semua udahlah jadikan pengalaman aja bersama jika hanya untuk berbagi supaya kedepannya agar kedepannya kita ini lebih mengerti ya mengerti tentang adat istiadat dan juga kita jangan membawa ras ataupun suku. Kalau kita dalam perdebatan ataupun kayak perselisihan di antara kita sesama warga Tionghoa jangan membawa suku-suku orang lain lah ya. Itu yang saya mau kasih suatu pemahaman gitu.